Let your rain come, Lord. You are the ancient of days. You are the ancient of days. You are ancient of days, Lord. You are the ancient of days. We need your rain. We need your rain to come down. Father, we need your rain to come down. We need your rain to come down. We need your rain to come down. We need your rain, Lord. We need your rain. We worship you this morning, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy of God. Thank you, Jesus. You are worthy of God. Father, we give you the glory, give you the honor, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. We give you the glory, Lord. You the ancient of days. We worship you this morning, Lord. You ancient of days. We give you the glory, Lord. We give you the honor. Take all the glory, Lord. We honor you, Lord. We honor you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you this morning, Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are
We worship you this morning, Lord. We worship you this morning because you are so wonderful, you are so faithful. You are so faithful, you are so marvelous, God. You are so beautiful, God. You are so wonderful. We worship you, Lord. Father, we worship you, Lord. Nani kama wewe Yesu? Moyo wangu una njaa nawe, moyo wangu una kiu nawe Bwana. Maombi yangu haya yafike kwako. Maombi yangu haya asubuhi ya leo yafike kwako. Maombi yangu yafike kwako Jehova. Maombi yangu yafike kwako Yesu. Maombi yangu yafike kwako asubuhi ya leo. Unaweza Yesu. Tunaomba maombi ya watu wako Bwana yawe manukato mbele za kiti chako. Sikia vilio vyetu, sikia maombi yetu asubuhi ya leo. Sikia maombi yetu Bwana, tunahitaji kusikiwa na wewe. Wanadamu hawezi kutusikia, lakini wewe unasikia sauti zetu. Wewe unasikia vilio vya mioyo yetu Bwana. Wewe unayejibu maombi yetu, unayejibu sirini, unayeona sirini mahali palipofichika. Asubuhi ya leo Bwana, tunaomba maombi yetu afike kwako. Yesu. Unaweza Bwana. Unaweza Yesu. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana jambo. Fungua kinywa chako. Huu sio wakati wa kunyamaza, sio wakati wa kunyamaza kanisa. Hapa ndio mahali unaweza kuleta sauti yako. Mwinulie Mungu sauti, mwinulie Mungu sauti. Unaweza Yesu, unaweza. Unaweza Kristo. Hakuna kama wewe Yesu. Unaweza Yesu. Unaweza Kristo. Sikia maombi ya wanao asubuhi ya leo. Sikia maombi ya kanisa asubuhi ya leo, wanakuhitaji. Sikia maombi ya wamama hawa, sikia maombi ya wababa hawa. Sikia maombi ya ndugu huyu na dada yule mfalme. Asubuhi ya leo wanakuinulia sauti. Wako na hoja mbalimbali mfalme, jibu hoja za mioyo yetu. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka hutadharau. Ni kiu yangu, ihaja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na. Maombi yangu, maombi yafike kwako, yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni kiu ya, ni
wako, ni haja yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, mwambie Yesu, maombi yangu, yafike kwenye kiti chako cha enzi, yafike kwa moyo ulioponeka, utaga ni kiu yangu, ni haja ya moyo wangu, ni haja ya nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, nifanye kama wewe, nifinyange, mwambie Yesu akufinyange, wakinitazama wakuone wewe, unifinyange, mwambie Yesu afinyange moyo wako, nifanye kama wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, wewe Gai monenema nagotire Gai ogetawe, wewe Gai monenema nagotire Gai ogetawe, wewe Gai monenema nagotire Gai ogetawe, Gai wewe Gai monenema nagotire Gai wewe Gai monenema nagotire. Inua mikono yako mwabudu Bwana.
wewe Ngai monene ma nagotire Ngai ogetawe wewe Ngai monene ma nagotire Ngai ogetawe gotire Ngai ogetawe gotire hinya tocio waku muthamaki mwega nitwakogoca na twakwambararia muthenya wa umuthi makeria nigutwe hinya wa mwere kigongona githeru ona kurekero remeru ito muthamaki rokero kogoce nitwaiga we mutheru mwathani gotire Ngai ogetawe kigongona kia iguru wewe Kai munene wa ita wende we uhotaga maundu mothe Ngai wende we utareta ithabu ria muthenya wa umuthi wende we muthamaki kiria giothe tukuga ona noe muthamaki maria mothe tukwambararia mbere yaku baba muthamaki mwega na ithene twanyita roho waku mutheru ugeni Ngai akorwo iguru ritũ muthenya wa umuthi aturane hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai muthamaki tuge iguru ritũ guoko gwaku kwa ũrĩo gũkorwo hamwe na ithuĩ baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo namo maroho mothe moru nĩmatwaregana namo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ araika arĩa manetwa nĩ ũtheri muthamaki na nĩ andũ manetwaregana nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩtwaregana na maroho mothe ma nduma nĩtwaregana na maroho mothe ma confusion nĩtwaregana na magongona mothe moru baba thĩinĩ wa muthenya wa umuthi twakwambararia tũiga we wĩ mũtheru muthamaki tũgĩũka kĩrĩma-inĩ kĩa muthenya wa umuthi o ta ũrĩa Elisha ambatire karĩma-inĩ mwathani ũkĩmwarĩria na ũndũ wa itu baba ũguo no taguo tuoka muthenya wa umuthi baba arotwĩka wa gũtuonia itu atĩ baba witũ nĩ tũrathiĩ kũrĩa tũtarĩ tũrathiĩ muthamaki nĩ tũraiga ũrĩa tũtarĩ twaiga muthamaki cionje nĩ iretwara ona iria muthamaki itarĩ ciatwara baba nĩ tuoka mbere yaku rogama ithenya-inĩ rĩrĩ rĩa kĩgongona gĩkĩ Ngai baba witũ uge nĩ waku mwathani ona kwambarara no gwaku kĩgongona
Twalehe iniothe mbere ya maitho-inĩ maku Ngai. Na tondu baba witũ wanatongoria kĩgoco-rĩ, mũthamaki nĩ twakũgoca. Rogamia kĩgoco gĩkĩ ũkĩambararie rĩngĩ. Mũthamaki ĩkĩra nĩmĩ cia hinya rĩngĩ. Mwathani mekĩre riri wa kĩgoco rĩngĩ. Na tondu wanerũhia kĩrĩkanĩro-rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ merũĩrie irĩkanĩro. Mũthamaki mwega makũgoce thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ona mũhunjia wothe ũkĩrũgama kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Baba twamkabidhi mikononi mwako Bwana. Baba ukaweze kutembea pamoja naye. Baba nena katika kinywani mwake. Baba ukaweze kumunenea katika jina la Yesu. Twaitisha mbingu lako takatifu, Baba ikaweze kutuonekania. Baba nyota lako la kipekee, Baba ikaweze kuangaa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na malaika wako mfalme walio na uchungu katika hii kazi, Baba wakaweze kuingilia kati katika jina la Yesu Kristo. Twakuomba Bwana, pelekana pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Twaomba hata kuamini. Amen. Semeni amen. Amen. Bwana asifiwe. Tafadhali Joro, tengeneza hii mic. Utengeneze. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwo. Abararia moko makuna igoro guhorera mwathani rohe. Amen. Amen. Are you ready to praise the Lord? Uko tayari kumsifu Bwana? Daudi katika Zaburi Psalms 141 akasema, as long as I live I will praise the Lord. Bwana asifiwe. As long as I will live I will praise the Lord. Bwana asifiwe. Ndimenyagane ha Daudi maakinyanirie na Ngai akiuga riria riothe gutura ni gutura ngocaga Ngai. Mwathani arogocwo. Nataka hata wewe useme siku ya leo tukienda kuanza sifa, that as long as you live ni ugutura ngocaga Ngai. Utaishi kumsifu Mungu ambaye ndiye Mungu wa uhai wako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukigeithia cionge muriganetio mwire ni hinda ria kugoca, ni tukugeithanetie tukiambereria. Ona riu geithio cio we thutha, ucio we mbere, ucio we mwena. No, welcome in the house of the Lord. No mwire good to see you. Mwire ni wakena ni kumuona muthenya wa umuthi.
igagia werogera mwathani we mwehoko witũ nĩ kũrĩ we we mũndũ witũ we mũrĩithi ũrĩa wa ma ũrĩithagia na ũkanyũkia we nĩ wĩtĩkaga andũ aku ũkamara ũgoti-inĩ mũtuicina na kĩhoto ngumo yaku wĩ mũcamo tathiraga wĩtũtanogaga mũheani ũtairaga ngoro wĩranĩrio igagia wĩ mũcamo tathiraga wĩtũtanogaga mũheani ũtairaga ngoro wĩranĩrio igagia tairaga ngoro wĩranĩrio igagia wĩ mũcamo tathiraga wĩtũtanogaga mũheani ũtairaga ngoro wĩranĩrio igagia wĩ mũcamo tathiraga wĩtũtanogaga mũheani ũtairaga ngoro Shangiria Yesu erogera mwathani rogera arametagerera mwathani mautagia ngoro ya Ngai tarora woneka ya Ngai mũndũ mũkũrũ mũthiruria tũinareke arametagĩrĩra mwathani nĩ mautagia ngoro ya Ngai tarora woneka ya Ngai mũndũ mũkũrũ mũthiruria ũcio nĩwe njatagĩrĩra na ti mũndũ wanaenania Ucio niwe njatagĩrĩra na ti mũndũ wanenania ekanagia andũ agekũikia Ngai wakwa ucio niwe njatagĩrĩra na ti mũndũ wanenania ekanagia andũ agekũikia Ngai wakwa ucio niwe njatagĩrĩra
ciokinya Ngamona ndamutoka Enine misaga Kona mwathani Jesu ũrĩa wanĩrwambote igũrũ Nikerire mũthenya ciokinya Ngamona ndamutoka Emisaga kuona Jesu ndĩmũgoce Ngakena ndamwona mwathani Ngamona ndamutoka ndĩmũhĩmbĩ Nimisaga kuona Jesu ndĩmũgoce Ngakena ndamwona mwathani Ngamwona ndamutoka ndĩmũhĩmbĩ Mwathani agocwo. Amen. Ngai areaga ugoci-inĩ wa andũ ake. Noguo mwamugoca nĩ akena. Mwathani agocwo. No nyende ku appreciate praise him. Nĩ wĩra mwega maruta. Ithe matiatũinithia wega. Nĩtũmahũrĩre irũhĩ.
No nyende ku appreciate Bishop Muthe. Nitumuhurira imuruhi. Pastor Asiothe na team of Kraje tumahurira iruhi. No nyende ku appreciate Mrs. Bishop nigukorwo akinyite ntumuhurira iruhi. Mrs. Charles, Pastor Charles nitumuhurira iruhi. Hamwe na share day wa Diboras. Omothe thini wa kigongona giki ni gukoragwo na group ithatu, youth, Deborahs na Gideons. Ungikorwo we mugeni thini wa kanitha uyu na ndukoretwo we group ya icio ithatu ni ubati gukorwo kijoini. Umenyekaga we member ni gukorwo ni ujoinite group icio imwe yacio. Chairman wa Gideons etagwo Mr. Petiko. Ungienda kumuona haha eja. Ungienda kuona Deborahs chairhead wao no muone. Na ungienda kuona chairman wa youth etagwo Mr. Steve haria. Omothe ni Father's Day. Gideons, Father's Day. Happy Father's Day. Matangatho ni mararani thiini wa screen ine. Icio ĩyo hakuhe nawe no wĩonere. Matangatho ma ũmũthĩ. Youth ni megutigwo after service na Deborahs ni megutigwo after service. He ũmwe witũ mũyuthi wĩtagwo Alice ũrucĩte baba wao. Angĩũka akĩenda ũteithio waku no ũmũteithie. Mwathani agocwo. No nyende gwĩta Kĩarie. Sawa, thank you. Masi. Hurrai masi rohiru wega. Thank you. Nĩ gũtũtongoria wega. Ngai akũrathime. Ndarũgama haha. Ũndũ kũrũgama haha ti kohe raithi. Koguo muona masi agĩka atĩ. Mũhũrĩrai rohiru ngĩ wega. Ndarũgama haha nĩ ũndũ wa mĩhothi itũ. Either is a giving time. Tũhũrĩre Ngai rohiru wega. Nudo wa hau ugikorwo wi hau na wi mugeni, ningetaka kupea watoto watoke ndio waanze kwenda kwa classes zao. Watoto msikuja hapa mbele, ni kutoka tu mnatoka. Watoto wakitoka kuna bahasha iko hapa. Kama wewe hapo ni mgeni, njoo kuja hapa mara tena. Sawa, kuna bahasha ziko hapa mbele. Ugikorwo hau wi mugeni nuriwoka kanitha ino ringi, kwina bahasha ya white yandikitwo na rangi wa blue, niyo turutaga nayo tithe. Kwina bahasha ya partner, na partner ni muracokerio ngatho muno. Na andu aria matarutire partner muthenya wa Sunday murorio no muthenya wa umuthi no muke nayo. Partner ni andu aria marugamaga na kigongona kana kioneki kia bishop. Ugikorwo wi hau ndwari kwa muthenya wa Sunday na wa partner, ona kana wi hau na nurenda gu support andu acio ma thia na mbere na kurugama na kigongona giki, ni andu aria marihaga bills cia kanitha nigetha tutigakorwo tugiuka tukore gutari thitima kana maundu mangi maria mabati gukorwo kanitha-ini. Koguo ugikorwo wi hau
ino yandikitwo na rangi wa red niyo bahasha ya partner korwo hau hena bahasha ino na weno niwe rugamirire Thanksgiving ngikoi hau ina ngatho ciaku Ngai hari undu agwikire ugwikira bahasha-ini ino niyo uguka nayo rugame haha gwiciria matangatho makwa ni mathira riu ngumwira ni ihinda ria kuruta sadaka gwendo coke muhuko-ini waku urute indo ciaku na nigetha urugame aria mararuta na thimu ni kuri na pay bill iyo ĩ screen cito iyo 41,283 iyo niyo ugutumira kuruta nayo na thimu angĩkorwo wĩ hau na wĩ na sadaka yaku angĩkorwo nĩ thimu urugame na nigetha tugie na ihinda rĩa kuhoya rugamai aria marutĩte waruta ukarugama koguo aria matarugamite matirutite na nguhoya ndona inyuothe ni mwarugama nigetha mugie na ihinda ria kurutira Ngai rĩa kurutira Ngai ni riega ni njui ni wibangire tondu mandiko matwira andu goke nyumba ya Ngai moko matheri koguo ni njui ni wihaririirie kei tuhoe tugucokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe tondu ni utuhete indo cia gukurutira nyumba yaku tuokana nigetha tukuhandire na nigetha tugae kirathimo tugikurutira Ngai tuka wa guturathima nayo mihothie yo ihuthike na wira waku ikihuthika na wira waku Ngai onawe ukana nigetha ucerere miturire itu thiini wa ritwa ria Jesu uguo niguo twahoya asante karibuni kujivunia ila neema yako yanitosha. Sina cha kujisifia ila neema yako yanitosha. Sina cha kujigamba ila neema yako Nijalie unyenyekevu we Bwana wangu, niondole kiburi e Bwana
Thank you. Tumahurira irohi rwega. Ndoitie ingi tungihota kuina. Tanie ndingihota. Karibu, kaini. Karibuni. Mwathani agocwo. God is good. Muthenya wa umuthi mundu okaga gatukanirwo. My bishop JJ, Bishop Mothe, reverends, pastors, na kuna ofisa naona pale mpaka naogopa na wasirika. Ngai agocwo. Nego makita muno bishop hindira woka na thimbu nginya ndeyuria no nguikara haha tondu thimbu ti njega. Umuthi ni muthenya wa welfare na welfare tukoragwo tukinyitanira na musirika na andu othe meguku. O inyue ni inyue sponsor, ni inyue murehaga indo na no inyue muteithagia aria angi marenda uteithio. Koguo nikio tunyitanagira na inyue na iteguikara muno tuguthie na grupu tondu ndaheo kahinda kanini. Gideon manjiriirio ni chairman. Gideon uikorwo wewe muthuri ti muyuthi muthuri ukaha mbere na mutigake ngoithia no na athuri acio ria moka na ihenya athuri good athuri othe aria othe meguku kanitha-ini kana we uingirite Gideon kana nduingirite athuri othe haha kio muthe turorane na inyue na ndirathie na mbere athuri ugikorwo kinya baba itu haha ni arohota gukira tahurira baba itu ruhi agioka uguo newe mundu munini ugukiremwo uko kwina athuri aya na mapasta no bishop gotiga tu no ma bishop ana inyue pastors muri athuri ukai Pastor Charles inyuo the muri athuri he kaundu ndirenda tuige to ni turaina rwimbo rumwe rwa athuri na tugutongorio no kai umuthi ni muramenya muthenya uriku ni tamaka ndaigua na kana kangi haria ona gwakwa ndio ndirerwo na hatikiri na thina kai twiyumiririe athuri maigire matiekuaga mitu matiekuaga micere makoragwo na mbia njoroge na mbeo ihenya twikire ina mbei-ini iyo na uria wina kaci arehe aha ni undu wa mahinda na ni ngurora hauti ahiju mwati yaku no muhaka ndore mundu mwati na ndani no muhaka ndore message yao macokete kumira makandiga uguo Bishop haha uingirire mwati tondu ndarathie wega. Thengio muno athuri. Na ringi kuaga ikamutu muthuri kuinuka na kindu ti uru. Thengio muno Asha. Icio cia athuri cie kando. Twina Deborah na ti young Deborah. Manjiriirio ni Chiarede. Chiarede mami witu ndaiga ndineta bishop ni undu wa riri akorwo akinya nawe ukire tene nawe nowe mami witu no mwaka muke atumia othe Deborah ndienda kuhuthira kiugo Deborah to ndahuthira mwiciragia ni uria uingirite kiama-ini kiriku ndaiga mutumia wothe wi guku inyuĩ nĩ inyuĩ a mami witũ na no ndirarora rehe kĩndũ nginya atumia ai ũkai atumia Sophie ndũrĩ raini ĩno ũkangai atumia ona Chiarede haha nĩ aramuona na nĩ arona ũrĩa mũreka na ndirenda gũcambia good na no wongerere mami witũ
Thengio muno, thengio muno. Thengio. Rosemary ndona waigirira thimu. Ukwenda guikia thimu iyo haha. No ngiatuika ya welfare no tungiakena. Mundu uraruta rute na namba iyo. Ani thengio muno. Ngirai haha ni tucoke ihare. Ana ndaiga ni thengio muno. Tucoke Young Deborah. Young Deborah. Young aria nini twanjiriirio. Young, okay, Young Deborah. Yeah? He thimu onete ni njugire Deborah. Ni mwerega kwanja koguo riu Young Deborah ni twamikanja. Youth mwanake muiretu. Ona gikondo ingirite group ya youth uka. No igua nginya onake araiga ati Young moke. Uria uma Young Deborah agiuke onake o hamwe. Na youth ukai. Youth ni njui mutingo ithagia. Ni njui twi ndugu na muri andu ega hatire handu ndana mwita kana kaundu na ni handu ndeohire na bishop ni aregire kunduta hau. Ndameire kaundu gothe ni turi nyitanagira nao. Nginya ona muthenya ungi marathiete kuruga no manjitaga na matirona ndiri o mukuru. Ndingihota maundu macio. Thengio muno tucikirei haha. Ungikorwo we ni official wa welfare rugama. Official haria ri rugama. Ndiramwira muke haha rugama. Hena Kehio haria, hena Dani, hena Chiarede na ngeiga no na itaramona ngui cia matigekinyite. Ungienda undu wothe wa welfare. Indo ici tuheagwo cikoragwo ci cianyu. Ungiigua ati nduri na kindu to muthi ungiria ona andu acio umwe wao na ni uguteithika na Ngai akimurathime. Hena na haha negugite ni gutigana naho na reke njuge to ni njirirwo twanaragi ni tuteithanagia mathiko-ini na to mathiko nginya hiki na youth no inyo ndimwira inyo ninyo mungireo hiki na iye nikio muona mathiko ni maingi gukira ki tondu na inyo mutiragika hiki. Hena muiretu witu witagwo Ares Kefiro baba ni akuite na no akuria Kiambogo Thika Kiambu County na muthenya wa mathiko ndwiritwo na to ni muyo uria twikaga welfare koguo tucoke haria niguo muiretu ucio witu tumunyitirire na ni thengio muno. Ngai amurathime. No hoe Reverend uke ukihoera indo ici cia kiheanwo ni andu aya tumuhurire iruhi agiuka. Mwathani agocwo mukundania wa mayo nake ndagagikundio. Ambararia moko manyu na iguru tukirathima indo ici kana na twamukira iria ingi. Mundu wothe waheana Ngai aromuhe makiria thiini wa ritwa ria Jesu. Baba thiini wa ritwa ria Jesu ni twagutia ni tondu wa utugi waku wa magegania. Ni utuhete citu cia kuhuthira na ugatuteithia tugakorwo tuna cia tigara cia guteithia aria mena mathina. Ugaga we niwe baba wa andu aria ciana cia ngoriai ona cia andu aria matari na kwa marora Mwathani. Baba ugacoka ukauga ati mukundania wa tumayo nake ni agakundio.
itigikuruta wira waku muthamaki mwega aria nao mekuheo marotwika guteithika mundu wothe wina thina uromuhunia oneke akuria na gia kunywa makiria moguo umahe handu ha gutegaga thamaki matikagage ciao ona cia guteithia andu angi thiini wa ritwa ria Jesu kiririria guturathima tuonage nyingi cia gwiteithia ona cia kuheaga aria matari thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru amen. Amen. Happy Father's Day to all fathers. And on the same note, let us put our hearts together for Bishop Muthe in the house and to lead us from there. Nisizame Yesu. Nisizame Yesu. Uniokoe. Nisizame. Uniokoe. Itithania hisia kuega ndimurehere Bishop Dr. JJ Gitahi. Mpe Bwana makofi vigelegele na makofi mazuri. Father, it is in your hands that we stand. Tukiomba jambo hili tusizame. Hata yakija mapi tuongoze tusizame. Mkononi mwako tuamini utatubeba na hata tuzama. Katika jina la Yesu Kristo tuomba. Amina. Semeni amen. Amen.
Naomba mkae chini kwa muda mfupi tu, alafu nitawaelekeza jinsi ambayo tutaenda. Kabla ya vyote vile, ndina mugeni murata wakwa ujereire na aratake awa Kasarani OCPD. Mpe makofi ya kumkaribisha. Na negwe na rewega kono ndimurehe haha amugeithie hamwe na ofisa aito, watu ambao wanatuhudumu huku usiku wakati sisi tumelala, wao wanapiga raudi, watu ambao tunasubua pia kwa mambo yasio na maana, mambo ambao sisi wenyewe tunafaa kujiangalia, tunawasumbua tu, lakini wao wamekubali tuwasumbue, maana waliitika huo mwito. Kwa hivyo naomba tukainue mikono yetu ya miguu juu, tusimame. Mikono na miguu yote tuinue juu. Si imeinuka bado? Si hata miguu imeinuka? Ya, sasa yote iko juu. Sasa tukaribishe Bwana OCPD Kasarani atusalimie. Upendo, 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 upendo wa Yesu, 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 upendo wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi delegate kutoka Kasarani sub county, na tugewaomba kwa unyenyekevu ndio tuwapie majina yetu, tuibe pabio moja tu, mjue askari huwa naiba. Mtatukubalia. Amen. Kwa hivyo wacha tuogoswe pabio moja na Felix. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane jamani. Mwambie jirani yako, polisi wamekuja kutupeleka mbinguni. Hatuja kuja kuwashika, lakini kuwateka kwenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Give your neighbor high five. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Nani kama wewe Bwana? Sisi ni delegate kutoka sub county ya Kasarani. Kwa hivyo nyinyi watu wetu, na tuko na mkubwa wetu ambaye ni OCPD wetu. Leo akatuambia anataka tuje tusome huku, na tukamwambia tuko nyuma yako. Kwa hivyo ningependa niwaambie
sisi kama askari tumerealize kitu moja, kwamba tunaweza kushuga sana mambo yetu, usalama wa watu wetu, lakini mkubwa wetu wakati amekuja ndio akaleta watu kama mimi ambaye mimi ni chaplain wa polisi, akasema bila Mungu hatutaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo we are doing what a police officer can do, but above all we have come to recognize that it is not about us but about God. Amen. Kwa hivyo mambo yetu yote Kasarani sub county imekuwa ni ile sub county inaongoza kwa mambo ya utolo wa nidhamu. Ukisikia ni television Kasarani, ukisikia msichana anachinjwa anawekwa gunia Kasarani, ukisikia msichana anarushwa juu ya ghorofa juu 12 floor Kasarani. Kwa hivyo familia zinavujika usiku mchana Kasarani. So we as police officers, we have just come to realize that in fact there is a history kwamba Kasarani hakuna OCPD, hakuna OCS anamaliza mwaka. Kwa sababu gani? Inasemekana haiwezekani wewe unakuja huku na kazi inakuwa gumu, mambo inaendelea. Kwa hivyo we have just gotten an OCPD with a new vision that it is not about him, it's about God. And so we are requesting, wakati mnaomba maombi ikiwa mingi sana mnakosa mahali ya kuweka, mnaturushia ingine huko. Mnaambia Mungu saidia watu wako ambao ni ndugu zetu, ni dada zetu, lakini tulijipata kwa hii kazi. Na kama zote tungekataa, nani angekuwa? Singekuwa gumu sana. Kwa hivyo wakati mwingine msiwe mnatuchukia sana, sababu najua kuna watu wako na issues na polisi, na naomba wale wako na issues na polisi naomba msamaha kwa ajili ya polisi. Praise the Lord. Si tunasemaga tufuguliane mioyo. Wacha uone. Ni nani ambaye ako na issue na polisi hapa ambaye alikuwa na kaugumu? Si unaona ni wengi. Kwa hivyo kwa niaba ya polisi tunaomba kusamehewa, kwa sababu hata kwako nyumbani kuna kijana mwingine ni mtoro, mwingine ni mbaya, lakini sisi askari tumesema ni ndugu zenu, ni dada zenu. Sawa sawa. Kwa hivyo Kasarani, we just want to be a model that if you fight something that is not okay, it's not right, wewe sema unaona unanyanyaswa, tafuta njia ya OCPD, tafuta njia ya OCS, tafuta njia ya chaplain. Okay? Na useme hapa naona kama mambo si sawa, naona kama sikuwa nimekosea, lakini nafanya nini? Na nyanyaswa kimpago. So tulikuja kwa sababu hii show si yetu. Tuko na mkubwa wetu acha lakini afadhali ningekuomba wacha watusalimiane alafu umalizie. Thank you. Praise God, church. Praise God again. I'm Chief Inspector Esther Mudhoni. Wengine hapa tunajuana. Nasimamia 44 police post na nimefurahi mara yangu kuingia kanisa. Nasikianga Pastor JJ, nafuatanga mafundisho yake. And I'm happy to be here today. I'm saved. Be blessed. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Inspector Masi Nyange. Asubuhi ya leo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashukuru Bwana kwa maana nimesamehewa dhambi. Amen. Jambo ningewauliza ni kwamba ni wangapi wanapenda polisi? To be sincere. From the depths of your heart, ni wangapi wanapenda polisi? Wachache, si ndio? Unaona ni kwa nini askari yako na shida? Katika nyumba ya Bwana kama hakuna upendo, unaweza ombea mtu mwenye upendi. Kwa hivyo kutoka leo ujue ya kwamba wewe ndiye unalaumiwa. Bwana asifiwe. Wewe ndiye Mungu anatarajia uombee askari akaweze kubadilika. Na mpaka umpende ndio uweze kufanya nini? Kumuombea. Si ni kweli? Kwa hivyo kutoka leo na waomba muwapende vile walivyo. Bwana asifiwe. Watoto wengine wakiwa wazuri wabaya na umezaa, si unawapenda wote? Kwa hivyo naomba muwasamehe na muwapende na muanze kuwaombea, ndio kazi yetu ya kuhubiri kama polisi ikawa rahisi. Ni kweli? Bwana wabariki sana.
Praise the Lord. Kwa majina naitwa Felix Aluoch, mzungu mweusi. Barikiweni sana. Praise God. Kwa majina ni Stacy Kandie and I'm happy to be here. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Pastor Michael Musioki, nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Basil Nyange na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mchungaji, ni mdogo wa mchungaji pale kanisa ya Chaplain ya Chapel ya South B na niko mzima, nashukuru Mungu. Ni watu wangapi wanaombea polisi? Kumbe mchungaji, shida iko hapa. Shingaji, ukiona watu wanaangushwa Kasarani kwa gorofa, shida iko hapa. Ukiona watu kunakuwa na wizi mwingi sana, shida iko hapa. Kwa sababu Biblia inatuuliza utapendaje Mungu? Wacha nianze kuwahubiria sasa. Ama niweke naona wachungaji wakaa namna hii. Ama wala asifiwe sana. Hata nimeshukuru Mungu kwa sababu hapa nimeona kuna askari wale wako hapa, nimeona kwa sababu nawajua. Bwana asifiwe sana. Utapendaje Mungu kama upendi yule ambaye unayemwona? Utawezaje? Wajua sisi ni physical security. Who is the spiritual security? Not God. God is not the spiritual security. It is you. You has known God. God is there. Each one of us ni wa Mungu, si kweli? Lakini Mungu akaweka physical na spiritual. So between spiritual na ni gani iko kubwa? So kama spiritual imeanguka, physical itakoje sasa kuanguka? Mchungaji, kama spiritual itaanguka, physical itakosaje kuanguka? Bwana asifiwe sana. So tumeona mali shida iko. Naomba tu tuombeane, tupendane. Bwana asifiwe sana. Unajua siku ile tutafika mbinguni sote, tutaulizwa maswali. Bwana asifiwe sana. Watu wakiingia wakaimba kwamba nikuombee tuonane wapi? Sasa kama huniombei tutaonana wapi? Bwana asifiwe sana. Kuna mali Biblia inasema ya kwamba nilikuwa sina nguo ukafanya nini? Nilikuwa siku na chakula ukafanya nini? Sasa umelisha nani? Kwa sababu kama sisi ni polisi na ni wenzetu tumeokoka na hamtuvishi, itakuwaje? Haleluya. Hamtulishi. Bwana asifiwe sana. Yaani sisi tunachunga nyinyi throughout. Hata hakuna mtu nimesikia hospitali kuna watu wamekuja hapa wakasema kwamba this is the end of the year, at least hao watu wametuchunga mwaka mzima, wakule tu Christmas. Bwana, yule ambaye amewahi kupeleka Christmas kwa polisi, inua mkono kama amewahi kupeleka Christmas kwa polisi. Mungu akubariki kama umesema ukweli ndugu. Simumpigie ndugu makofi. Yaani sisi tunakufa kila siku kwa sababu yenu. Unajua askari akipita hapa, wakora wako wengi. Mimi najua hapa kuna wakora wengi. Yaani askari akipita tu, nisemi hapa ndani ya kanisa tafadhali. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wakipita hapa, kuna watu wako na bunduki wako hapa tu. Askari ni Mungu tu amemlinda. Na atalindwa na sababu gani? Ya maombi yako na maombi yenu. Bwana asifiwe sana. Mimi sifanyi Kasarani, nafanya kwa tourist police. Sana niko mahali mbali. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Tafadhali mtuombee. Haleluya. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Joseph Muriuki, the OSPD Kasarani, and God is my savior, and I praise God all the time because of the things he has done unto me. Because iko wengine tuliajiriwa na wao hawajafika level ile nimekuwa. So mimi ni kushukuru Mungu, na hii ni kushukuru Pastor JJ. Iko kipindi ilikuwa inaitwa Hutia Mundu. I was a follower of that. In fact, hata na miss sana. Together with your wife, we are very happy for this invitation. We want to change the face of the police. Because always when you meet the police, you always associate him with the bad things. But if you
if we exchange ideas, we come together, we intermingle with you, we will change the face of the police. Ama namna gani? Because we moved from the police force to police service. We serve the people. Lastly, ile watu uko bereni tulikuwa tunajulikana na fanya fujo uone. But now we want to change the narrative. We want to come together. That is why Pastor JJ told me, why don't you come to church? I told him, I will not come alone. I will come with my soldiers. Because ukiitwa mahali, mpaka ukuwe na watu ya kukushikilia, si ndio? And we will come even more times. This is just the beginning. This is just the beginning. Pastor JJ is my best friend. We have done so many things with him. We have supported each other. And I can tell you, through God, hakuna kitu gumu. Ama namna gani? Na vile mmeelezwa, mtuobe. Of course, among us, hatuwezi kuwa wazuri wote. Ama namna gani? Hata sisi wote tukiwa hapa, iko mtu anachukia jirani yake na ako hapa, si ndio? Iko mtu anasegenya ndugu yake na ako hapa. Iko wengine wanapigania chaba huko nyumbani na ako hapa, si ndio? Hiyo ni kama vile polisi mnaichukua. It's only that the police are exposed. Ama namna gani? But we are very happy to be with you today. And Pastor JJ, thank you for this invitation, and we know we'll move far from this. Thank you, may God bless you. Amen. Na Bishop utuombee hii uniform ya mzungu mweusi. Praise team, tunahitaji uniform ya mzungu mweusi. Aya, nataka sasa kama walivyosema hawa afisa wetu wa polisi, kama mmekaa chini, inuka tu, tuelekeshe mikono yetu hapa. Ndugu zetu hawa, dada zetu, baba zetu, mama zetu, sema neno tu kwa kuwaombea. Wanafanya kazi ngumu na very risky. Fungua mdomo tu, usiangalie. Tell God something to bless these people, to protect them. They risk their lives. Wanaamka asubuhi bila kujua kama watarudi nyumbani. Wanang'ang'ana na magenge ya wakora. Wale watu wa kujiripua na mabomu, watu walio na mabuduki haramu, watu wasio na heshima na value ya damu, wanaomwaga damu wapendao. Hawa ndio customer wao kila siku. They risk their lives for the people of Kenya. Pray that may God protect them. And the word that I have spoken today will work out well for them as they relate with members of public and doing the service to humanity. May it be service to God. In the name of Jesus we pray that you will even bless their families, you will protect their families. Utawabariki polisi hawa, utawachunga na jamii zao, utawachunga watoto wao pia na wake zao na waume zao. Utawafanya wa kuheshimika katika ulimwengu huu na katika taaluma ya polisi. Utazidi kuwainua katika vyeo na utazidi kuwalinda na kuwapa hekima wanaongea maneno yako mazuri, na pia wanaoendesha Injili, na pia wanaopunguza hali ya ukora na uharibifu. Tuanena baraka hiyo kwao, nani katika Yesu Kristo twaomba tukiamini, semeni amen. Amen. Thank you Bwana OCPD for giving us that opportunity to play for our police. Tunawapenda. Huyu mzee kama alivyosema ni rafiki yangu sana. And one thing he believes in, sio lazima ukipelekwa Kasarani upelekwe kotini. Si kwa sababu ya hongo. Anaamini watu kukaa chini hapa wawili. Sio lazima tukasubue magistrate. Kaa hapa na wewe hapa. Munaulizana nini? Kweli hii ni kitu kubwa. Simuingie hiyo ofisi ukuta ofisa fulani nimwaliza hii maneno. Na nimeona hivyo, have been in his office and have seen him so. Na mambo inaishia hapo because sometimes tunachokesha magistrate wetu na koti zetu na mambo yanaweza kuishia huku kwa ground. Hata Chief Justice wa zamani alikuwa anaitwa Mutunga. Alikuwa amesema tutafute bini huku na wazee kishinda wazee waganga. Lakini hiyo ni maoni yake mzee huyo, tunamheshimu. Sisi tuna Mungu na tuna wazee, na pia tuko na wazee kama hawa kwa jeshi letu la polisi.
not everything needs to go to the court. We can finish our things hapo. Ndio maana tuko na viongozi wa polisi ambao wameokoka. Tuseme tena, Mungu awabariki. Barikiweni sana. Huyu mzungu mweusi, wakati tunapanga ile kitu ya worship experience, tumwalike official. Akuja sasa na kikosi kizuri hapa. Tuko na mpango wa kuchapa worship experience here the whole day. Hata kuna mzungu mwingine hapa pia atakuja pia. Sophie na viongozi wa praise team mpange hiyo. Itakuwa a whole day worship and we would love to have kikosi hicho hapa. Appreciate the mansa yenu wakienda kukaa chini. Asanteni. May God bless you. Wapigie makofi mpaka afike kwa viti vyao. Onyesha upendo huo. Share that love. Thank you. Thank you very much Bwana OCPD. Thank you. Thank you. Asanteni sana. Naomba mkakae kidogo tena, kidogo tu. Leo niko na wageni wengi, niko na kijana na hapa naitwa Wainaina. Sorry, si Wainaina, naitwa Sheki Sheki. Sheki Sheki ni blogger. Kuja usheki kidogo. Dakika moja tu, salimia hawa watu. Kidogo tu. Asante. Salimia hawa watu. Dakika moja tu ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Shek Shek, nampenda Yesu. Juu ameniokoa na amenibadilisha. Naweza sema mimi nilikuwa natukanana kule online na kuna siku pia niliongea mabaya ya bishop. So leo nimekuja kuomba msamaha kutoka kwa ndani yangu. Naomba tu msamaha na nilibadilika na nikaokoka. Saa hii sihubiri mabaya na hubiri mazuri ya Yesu. Mimi nataka kuwa mchungaji na mimi hapa sitoki. Hapa sitoki. Venye nilikuwa natukanana inaenda mpaka kila pahali. Saa hii ni wakati wa Yesu, nihubiri Yesu ufikie kila mtu. Vijana watabadilika katika jina la Yesu. Wamama watabadilika, wazee watabadilika. Juu kuna mtu anabadilisha maisha ya watu. Mimi najua Mungu atanitumia kwa juu. Ni vijana wengi wamepotelea kwa pombe, wengi wamekuwa wezi, wengi wanaongea mabaya ya kanisa, lakini round hii nakuja kuwaambia Mungu yupo na atawabadilisha na atawainua, sababu wakati wa Mungu umefika wa kubadilisha vijana. Hatuogopi shetani tena na tumekataa kuitwa watumwa tena. Sisi ni wana wa Yesu. Sisi vijana tutamtumikia Yesu, tutafanya mazuri ya Yesu, tutahubiri kwa Yesu. Hakuna kutukanana tena kule online, sababu Mungu anabadilisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Polisi wamesema hapa kuna watu wengi sana wabaya, si ndio? Yes. Lakini sasa nataka kusema hiyo mioyo Mungu ataibadilisha. Hao watu wabaya hawatapelekwa sel, watakuja kanisani. Hatutapiga Yesu tena na hatutapiga kanisa tena. Mimi naomba tu niombe. Baba, I respect you. Niombe. Onyesheni mikono yenye pande hii, tubariki huyu kijana mzuri. Father, we worship you. Thank you for changing the mind of this young man. Thank you for changing him to a better person. Like Saul he was, but like Paul he will be. He had been campaigning for evil campaign, but now you have changed his mind and his tongue. I pray for a spirit of evangelism to lay upon his hand so that he may go forth akinena mazuri ya Injili, mitandao yake na mdomo yake ukinena yote mazuri. Naombea afya yake, naombea fikra zake, naombea mienendo yake, na pia nabarikisha mikono yake, ndio kapate kumpe atakapohitaji, ndio aweze kueneza Injili. Na katika jina la Yesu Kristo tumwombea baraka yeye na popote ametoka, na wazazi wake na jamii yake. Mbariki Bwana na uzidi kumweneza na kumwendelesha katika maisha yake yote. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Shake shake. Simama tu. Mimi tu kama mchungaji nimekuona na nimekuangalia, nimekujua na umejulikana uko na sifa. Tumia hiyo sifa kueneza Injili. You'll be good. You will make it. You will make it. Nimeona
mwinjilisti wetu Mary Lincoln alikuombea, si ni kweli? Mimi yangu nakutakia laheri. Ngokwira uria mutumia Musamaria erirwo thie na ndugacoke kwihia. Asante. Thie huje ichi. Thie na ndugacoke kwihia, thie urute wira mwega. May God bless you. Amen. Hapa bwana OCPD na chaplain wa polisi pale, tuko na kijana hapa ni pastor of my youth. Sometimes youths they don't hear the voice, they hear the language, not really the voice. They wanted the language. Kuna kile naweza kumuongelesha ashinde, mnasema nini? Ndio maana mnaona hatuko na wao hapa. Tuliwangoa wote, wako na huku nyuma, wako na hema ya karibu watu 2000 hivi. Wamejana huko. Huyu ndiye mkubwa wao. Kwa hivyo wale wa youths wale mtakutana na wao kama wale walitandika ofisa siku nyingine. Mkimkamata mtu kama huyo, badala ya kufinya zaidi, mnatupatia. Tunafinya hapa. Sawa, tunamfinyia. Tuko na kijana hapa anaongea ile lugha yenyewe wanasikia. Hii yetu pengine hawasikii. Embo ambiange unawasema yanga nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nipe mkono, weka namna hii. Sema na nguvu, sema I will them. Weka mkono hivi, sema I scatter them. Weka mkono kwa haya, sema I puncture them. Because this is Pancras the DJ, original gospel DJ Awolan. Hiyo ndio Rugama Youth wanasikia, kwa sababu hii generation inataka fact. Kwa hivyo ukiwaambia bangi ni mbaya, wanafaa wanajua bangi ni mbaya aje, ina madhulumu gani. Ukiwaambia pombe ni mbaya, wanataka kujua pombe ni mbaya aje. Kwa hivyo saizi ukiangalia internet, wako TikTok. Kwa hivyo lazima unawaambia, wakati simu inaitwa simu, inaitwa cell phone, hiyo inamaanisha ni gereza. Kwa hivyo unafaa kuambia ina madhara gani. Kwa hivyo youth wanataka kuongereshwa, they don't need a sermon, they need a sound. Kwa hivyo wakati generation inapotea, tunawaambia bado wanaweza simama in Christ. Kwa hivyo hiyo ndio lugha wanaelewa, kwa sababu my background, I was a rapper but now preaching Christ. Nilikuwa na rap na bado saizi hata ukiwaimbia Kegosho hawatasikia, lakini tunawarapia, tunawaambia mwanzo mpya na anza mika Genesis. Kando naweka beer herbs na pia Genesis. Holy Ghost feel niite Kristo Karia, ameniredeem kabonga point, ndio kila kitu na bonga, si of course ni point, ndio DJ Pancras na dunda na love ya Christ, na hisi vipoa, yes I'm born twice, chain broken, sini prison maximum, ndio daily na msifu na melody maximum. Hiyo ndio lugha wanaelewa. Hey, hallelujah, hallelujah. Ukiona msichana ni mrembo, unawaambia reflection kwa mirror, sini deception ya beauty. We ni chakula cha mchwa, nisikize vifiti. Hii dunia ina kitu cha kuofa, labda tu jeneza na pahali pa kuzikwa. Bila mahakama natazama vioja, masoja waoga sasa vuka boda. Kesi ni ya mbuzi na fisi ndiyo jaji, majibu ni mingi natafuta maswali. Bishop tunawaambia fungua macho, ni kipi ulicho nacho? Ni magari, manyumba, sahani za dhahabu, elimu, yote ni vanity bila Yesu mwanangu. Hallelujah. Kwa sababu hii generation ni wajanja. Hallelujah. Kidogo tu hii generation ya watu wajanja. Tunawaambia na Rugeto, tunawaambia wajanja najua wamelazo Lang'ata. Tulioitwa mafara ndio pastors kwa altar. Degree si evidence ya smata, wengi ndani ya maji wameloa ka duster. Kwa hivyo tunasema hii generation tunahubiria na sheng na lazima uokoke. Kwa hivyo uko hivyo mambo inafanyika, tuko the other side, na I tell you next week watakuwa na present, tunawapea scripture. Kwa hivyo kama ni sheng tunahubiria, na tutakuwa na presentation hapa, ili watakuwa kisoma word, wanafanya praise, wanafanya worship, na wako na church yao na wanainua Yesu, and they are growing every day. Hallelujah, hallelujah. Kwa sababu tunasema my generation my assignment, kwa sababu shetani ameinuka anaua generation. Kama watoto wa form 2 saizi ukiingia Dandora, mtoto wa form 2 anafunzwa kutumia gun. Kwa hivyo hatuwezi kuwapigisha makofi tuambie Father Abraham, I'm one of you. Tunafaa tuambie hapana,
kila kitu ambao unafanya you'll have to pay, but you have to preach Jesus. Na wakiona DJ ameokoka na preach, hata wanajua si lazima ukuwe DJ na ukuwe funny. You can be a DJ with different, kwa sababu pia Mungu anaweza tumia ma DJ. Hizo vitu ni za Mungu, kwa hivyo Mungu anaweza tumia DJ kupreachia hii generation. Hallelujah. Kwa hivyo nilisikia wamama wakisema siku hizi mtoto wangu endi church, waambie saizi church iko na ma DJ. Kwa hivyo wakuje, kama mtoto wako ako home akuji church, mwambie come church, na wakikuja maisha yao inabadilika, si ndio Bishop? Bishop asante. Nilisikia last week ukisema wacha nikufunze. Nilisikia ukisema wola DJ Pangra iko na vitu tatu. Sema I wola them, sema I scatter them, sema I pankra them. Umeshika sasa, asante. I wola them, I scatter them, I pangra them. Na hao wakora wote tunawa finish kumalo. Yaman. Yeah. So, muskubali your sisters, young sisters, teenagers wakose kuja church. We have what they need. We have 10 tents behind the church hall, behind the school, by the way, behind the academy. Na unaona mwalimu wao na wengine wanaoweza hiyo kitu. Msikubali kuacha watoto nyumbani. Kina Wambo, kina Travers, wote hiyo lika hiyo tunataka huko. Kina Travers, kina Njoro, wale mavijana. Ati tunaboeka hiyo church ya Kikuyu, maragi ya Kikuyu digothie. Leo no wanamena modoraigu wake. Lugha yao waleteni na we wall them, and we pankland them. Sawa, hiyo hii modo no erumero limi. Mary please, nataka Mary ahese kuja tu tusalimie tuone unaenda namna gani. Mwathani agocwo. Anenehe Ngai. Niĩ ndĩna thayũ wa Kristo na wega wa ithe witũ nĩ ũnjiganĩte. Niĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa njĩrĩga haha ũtikĩnjũĩ nĩ niĩ mĩrĩ wahece ndũng'ũ. Kuma rĩrĩa njĩrĩga haha ngoro yakwa ĩna thayũ, ĩna kwĩrĩgĩrĩra Ngai. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndĩrakinyĩte handũ ngorwo nĩ hinya. Ndĩrerwo atĩrĩrĩ, we mĩrĩ ũratinda ũkĩhenio nĩ andũ acio, utige gwika maundu macio ni megukuhe mbeca riu na wangi maranjira atiri mire ndugacokere gwika maundu macio na Ngai ni egukurathima ni egugutwara harai ngahana ta mundu uragucanirio ndirahurirwo ni mundu ungi uraheaga wira aranjira riu ine uretwarire kanitha riu ndigukuhe wira na ningi akuhe 50 riu ndakira ndarora ndiri na mbeca ni ndirenda kuriha nyumba ndirenda thire mbia iria mwaheire ngicitwara thire-ine riu ngiuga kana njikire thie ngiri 50 we ngiandikira Bishop message haraka ngimwira ndakwihoya baba itu unjitikirie njikire nguo ici na tigo kuira ndirakuira no ndareke ngwire kiundu kiria kionekaga nderetwo atirĩ nĩ mũthuri ũgwĩtwo Hece Ndung'u thi wĩkĩre nguo kana wĩke ũrĩa ũkwenda gwĩka. No rĩrĩa ndamwĩrire atĩrĩrĩ rĩu rĩ ndeciria njĩkĩre nguo nĩgetha ndute wĩra anjũririe mĩrĩ ũrenda kũnjũraga ngĩmwĩra kaĩ ningĩ wangarũrũka rĩu rĩ kĩũndũ kĩu ningĩ ngĩigua kĩanyita no nĩ nguga atĩrĩ nĩ nyonete wendo mũnene mũno andũ nĩ makoretwo makĩnjarĩria mũno makanyũmĩrĩria na mũhoere tondũ ndĩ kĩgeranio-inĩ kĩritũ mũno nĩ kũgucanĩrio ndĩragucanĩrio ngonanga gũkũ nĩ kwega gũkũ ti kwega ũkũhana ngerwo kaba ngĩrathire hana maũndũ maingĩ mũno ndĩraigua ngĩrwo no maranjĩra ũguo tondũ he kĩndũ marona gĩ thĩinĩ wakwa na kĩndũ kĩu nĩkĩo Saitani arenda kũmomora ndigaconora maguta maku ndigaconora ndĩraregetwo nĩ thĩ ũranjĩtĩkĩra
akurathime Ngai akuririkane ma ndironaga andu othe matinyendete uranyonia endo Ngai witũ akurathime mu etikirai tu mahoya munyitirire nginya nyumire ni kuri hindi ndiraritie na ngi ndiramwira atiriri ni ndabangite igongona kuria OJ nigetha njethe mbeca ngimwira atiriri riu ri ninguthie igongona riu ndirikire kuu akinjira aca garura maundu macio ni tukwaria na bishop ni ndiretekia atiriri ni mukunyitira na njira magagania na Ngai witũ ni agututeithia maundu mothe no iguru ria maundu mothe ni kuhoera ngoro eno yakwa ni kuri na kindu undu uria ungi waugire atiriri haha ukihoya mwanga ni uteithagio muno wateithirio haha ukihoya ni ndathire ngithikiriria mahoya maria wahoire ukiuga atiriri no korwo Ngai watwarite mutumia uyu athiaga atuika cukura nigetha agatuika nyina wa macukura uhoro ucio ri ngoretwo ngihe ciana cia cukura irio na ndina airetu atandatu mena nda merekeire guthie thibitari tutirarihio thibitari marabatara macu ma ciana icio na ndina twana tungi o tunini na nyamu iyo ni registered ni tuguka kuraunchira certificate iyo kanitha-ini guku nigetha Ngai andå ndironire ta ndakinya kuria mwathani endaga kundu aya rogamo hau charede sanita ndamuheire wira mutumia ndikumwitaga haha nigetha ageithania uguo it's a therapy, it was a clinic, it was a review. Maana alikuja hospitali, si daktari lazima angalie mgonjwa wake akwaje. Niliwaambia hiyo kazi ni yenu, and I repeat, na ninaongezea kufunya hapo todo kufunya ni fasta hanini nitamarakura mutideke ugori you are 3 mukada wa mekweta todo twikaga na rua musiachane na yeye hapa kanisani, follow her mpaka na uko nje. You are too many ladies here, tusimame na huyu mama na ndogacoke thutha. Neighbor athinjaga nguku riria wihingite, ungekehinga neighbor utari wa ruga nyama niria karangaga nyama hindi o we fasting niroigua gacaba cigikandwo kwa neighbor nigetha wecirie ukuhehie your fasting. Mundu utari wa kugurira kindu riria wihingite niria kwiraga ni ukuringa igiri hehu riria we fasting nirio mokaga thiko 40 mwathani ya fastete thiko ya 40 nirio shaitani okire na opportunity ya tua mahiga ma migate nigetha uria wiyumie kwina Ngai matu-ini. Icoki na mata mwihoreragia barathi agotana Ngai oreragia ngoro iria yoretwo erinya nega tuweka Ngai oreria barathi yoretwo ni hinya. Icoki na mata mwihoreragia barathi agotana Ngai oreragia ngoro iria yoretwo erinya nega tuweka Ngai oreria barathi something good is happening. Na tuko na wewe bumper to bumper. May God bless you. Appreciate her. Sit down.
Nigetha tuthimwe no cio ngi Monica kindly kuja rete hiyo nyimbo mara moja. DJ ndenda gikinya haruburu korokeina mami wakaroka turu ruburu ndenda kuigwa ni ruriku ni roda gite muno ruburu kenyine ruburu bishop kenyine no mothe ndero ni happy Mother's Day. Happy Father's Day. Na bona hamujaniambia. Happy Father's Day. Are you sitting next to any father? Not a man. A father. Are you a father? Kama wewe ni father, beba mkono wako juu. Beba mkono juu kama ni father. Sisemi wanaume, a father. If you are a father, basi kama uko karibu na a father mwambie hiyo. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Hata OCPD wetu mwambie Happy Father's Day. Happy Father's Day. Hata Bishop Muthe Happy Father's Day. Happy Father's Day. Reverend Patrick Happy Father's Day. Happy Father's Day. What a Happy Father's Day. Happy Father's Day. Na kwa rais wetu Happy Father's Day. na kwa deputy president Happy Father's Day. na kwa DCC wa hii area Happy Father's na kwa Day. MP wetu Happy Father's Day. MCA Happy Father's Day. na mafadha wote wa Kenya. Happy Father's Day. Wow. Wow. Wimbo wako Monica imekosekana, Iba Life watacheza hawa. Wadurumire muno nigetha kwe ete Jehova ni akindeithie ni akindeithie Jehova aromuruteithia ayo the maturumetwo
Thank you very much. Monica, Mama Karo Katru. Asante sana. Dada tudhie, appreciate her. I want us to go to the worship. Stand on your feet. And the way we are going to worship with is by giving our tithes. Now, I want to introduce you to a tradition that would make you move to another level in giving your tithe without too much drama and concerts in it. By understanding the reason why you tithe, I told you it's an worship. And when you are worshiping, you don't expect the return to be a worship. You don't worship to receive a worship. You worship to receive glory or presentation. Mount Mary, you be glorified or represented. Because what you give represent you. Somebody, I think 2, 3, 4 weeks ago, wanted me to give him my watch. And the watch I had, Alan Allen. And the watch is so good. And my friend wanted me to gift him with my gift. And I told him, no, I cannot gift you with my gift because I was gifted. I want you to understand this. When you give or when you receive, the thing you receive from the other party represents that person in your life or through. Vividly, you remember that person. Ona gwe wekireta kwa waheirwo na mundu kana agikugurira wameona ni uririkanaga mundu ucio. So gifts represent us. Did you hear me? And number 2, gifts introduce you to glory. Because blessed is the one who gives cheerfully. You give cheerfully, you are blessed. And also the Bible says, give and it shall be given unto you. So I want you to change the mentality. Giving is like losing. When you are tithing, when you are giving, when you are gifting, when you are appreciating, you just go and give. And be very careful of what you are giving. Everything you give, you receive. And listen to me, everything you give, you receive. And giving cannot be separated with love. If you love me, you have to give me. Or no more than Happy Father's Day, have something for that Father Day, that Father you have in your life. For mwana waku. Don't separate love and giving. For God so. Yeah, when he loved the world, he had to give his son. Why are you ladies munaishi kwetu? Bona nyinyi mama na mademu mnakuja kukaa kwa wanaume? Because talk to me, because bona mlihama kwenyu? Because bona sisi tulikuwa chukua na tukaenda na nyinyi kabisa? Because kaira sira gari ro managera na goko iro reta muranga sekere to ithege ria irigo mbere regethia na kugwa kinya kundu gutako kangoco na ithe kahuno nyere oresira ni kigitwara kandu kugwa the ginya reheragwo ni icoke thutha cio kihuraga honi unasikia unafikiria ni kwa nini ha heragwo wawiri kwa wawiri oresira burura-ine irwo ki love mathina macio mothe angani tugathi uthoni ni ukandwara Juma, it is love. Ndina parento angani gathi kuona shari, just because of love. There is no love without giving. Na nekio ginya mwe na ciana because you loved. Another day, my son told me it's because of a decision Shosho made somewhere. That's why you are here. It's because someday Shosho made a decision somewhere. That's a good one. And he told me it's because one day Shosho made a decision somewhere. So on a new way, because one day somebody made a decision somewhere and she gave.
or he gave? She gave or he gave? The seed and the egg that brought you in this life. It was a matter of giving. So when you see you are not increasing, it is because you are not giving. Without giving, there's no increment. Increment is culminated or it's driven by giving. Onatumia ogirega ogwarega na maodo dokagia mwana Waswahili husema nini? Mficha uchi maana alifanya nini? Alifanya nini yule? Alificha. Pia mficha mfuko hazai. Kama Waswahili wanaelewa hivyo, ati ukificha uchi watoto kwa heri. Na ni Kiswahili sanifu hiki. It's a matter of knowing I'm going there to give, to fulfill my commitment that I'm a tither. Na ndira kurira no nginya witikira kwa morania thini wa ciringi 10 imwe ni ya Ngai, igana 10 ni cia kwa Ngai, ngiri igana rimwe ni ria Ngai, ngiri 10 ngiri imwe ni ya Ngai. Na ndugetigithagie thutha ta mundu utaramenya. You'll continue being poor. Uguthi na mbere kwaga mficha uchi hazai. The increment, the glory is increased by that worship. You come in that worship, you increase. I'm sorry I was to attend the morning service to hear Paul Mofea teaching the topic that he's teaching in the morning. At the altars. Altars. Okay, he's teaching about altars. Continue doing it, sir. Continue. Mpaka nikujoin. Continue hata hiyo ingine. Mpaka watu washike altars and all what are needed in the altars. Because sacrifice is a fundamental item to always be found on altar. Go to the 40 vitale amari. Petrusation ikikileta maguta hatire kitu no mitogi. Madhabahu maikromatina speaker china gita issues. That's just a stage. Everything is made complete because of what is on it. So I don't want at talking head giving. You need too much push. You need too much singing. You need too neuramenya neke walk away. You are doing it because you know you are worshiping. You are not bribing. You are not just giving. You are worshiping. And God who blesses those hands that they stretch. So are you always stretching for serikali? Hata Moi Kibaki aliuliza, na wewe serikali umeifanyia nini? Ona ndo tidebere agio kila gai he Mungu nipe. Na Mungu akuulize, na mimi umenifanyia nini? Umesaidia nani? Umepea nani chakula? Go ila tarukira nyoba si nyoba gekate. Taru ntoda tora muna tufeju na tulafa na tunyoi. You know, it is too unfortunate. Mutumia to oyo ha mwisho. Munamuita nani huyu? Shosh, yeah. When tora no tora kuro. Oyo shosh. Osinete shosh no akoro igite guo. Cia kana gake ka mwisho nyoba. Atetarire Ngai ahota gugoka. Amuhekagi. Yeah? Imagine, you know, it's good but it's a foolish move. Todo na rega gacia ri. Kana ka giga gekira guo ire rega gakoro ke kana gakuru muno. To ne guo guru na ne kumu the new. The kitho gutire na design jero. Na fashion se hida rere. Wona ware kia kuogithia he na indo icio. Karia gagoka na design na fashion ya hediriku. Tigaga iko igatakataka nyumba cia kugiriria Ngai amurathime. Ito ngoro na ni urige thito. Atinye no ni no kiuka kwa TV na ndare no 1992 irio hau ni njigaga indo ni njigaga indo ni yana gathimu ndahuthira ga kindu 215 gakiro ni indo ndemumenyereri indo kwa kwere National Archive. Are you living in an archive? Give out those things. Ta imagine kitu kiuke koro muno hariwe he mundu ngene kero wirutai kuheana gueo yako hariwe ne goro muno he mundu ngene sa the best. Jifunze kupeana hizo vitu, and I'll be happy to see the welfare department here receiving things from gueo yako no gya mweni. Don't put it there. Ogihitio tu guhe tiga gweterera terekedi ige kwaya economy ya kwagira nore ringi ugikanora ne ukanora na je hindi yo isedera kuigana leo niko hinyiririo na economy heana. Tumekubali hapo mweni. Hizo mzee zote sio mzee zile ambazo zimepitwa. Kama lizi sasa naona
umepunguza. Icio ingĩ ciothe cia hĩndĩ ĩyo Ngai angĩũka ũndũ ũngĩ ningĩ no tũgacoka kuo hĩndĩ ĩngĩ, lakini hakuna kuweka ati kibanda kwa nyumba, vibanda kwa nyumba, indo nyingĩ mupasta mufea nyumba. No, bring them to God. Twina andũ aingĩ ta ũguo mĩrĩ akiuga nĩ arĩa ena macokora arateithia, mũrehere iguo ciana icio cia streets, mpeni manguo yale mko nayo apatie, mpeni masufuria yale hamtumii, mpeni malugio male hautumii. Rogeo retoka tena Githwaĩri. Lugio the pancake, the pancake ile hautumii. Hakuna haja. Fei unakaa kwa nyumba pancreas ulikuwa unatumia miaka 10 imekwisha. Toa hizo. Let us have an agreement. Ni wangapi wataniletea vitu Sunday ambazo hawatumii? Anything you don't use. Kutoka sufuria mpaka kikombe tu you don't use, mpaka nguo, mpaka mattress. Nionyeshe kama utaleta. Anything, weka mkono juu vizuri. Reke andũ makona tarĩ gũthama ũrathama tondũ amwe nĩ njũĩ ma. Tondũ mbere yo mũndũ araigĩrĩire kũrĩ makoya kapikapu. Nginyaragia kae wathama wa jeni. Nĩ iratũ pay that for. Ni za nini? Anyway, let us be nice givers. How do you take it? Is that okay? Yes. Will you be tithing? Yes. Will you be worshiping God with your tithes? Yes. With your offerings? Yes. With your gifts? Yes. Sema amen. Yes. Basi inua bahasha yako utembee kwa madhabahu mbio hapa ndio ulete worship yako, na si ati ukena kia hata alikuona mwili yako tutitiruka kiko ni tare body viewing. No ngoko it is not body viewing. Unakuja kama hujawahi tithe tena, chukua bahasha sasa na utithe. Kama ni checkbook, chukua checkbook. Kama ni kwa namba iliyo kwa kioo, weka kwa hiyo namba. Screen hiyo inasumbua. Yes, tembea na huko. Na ni orulele kaira ndako gũteithia nawe nĩ ũrauma na nja gwĩteithia. Hakwa thĩna mũno. Atawathi gwĩteithia na kaira gũteithia. Na wĩruta korwo wĩ mũtugo that will be a good tither. It is because of a worship. Now Kenya has started worshiping, holding your tithe. On a new screen, it's a form of worship. And every worshipper is crowned with glory. All representation. You are giving represents you in the other end. Yes. Abana. Unaona tukimba hiyo nyimbo praise team, watu wataona kama wamekosea. Ati ni kweitha towe kunataka kutunyo. Ni kweitha lewe ni kutunyo maitunyo ndo siao. Ina ya teri nitaingia lango lako. Si rulo ke ndo kuna ndio. Nitaingia kwa shangwe. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Thank you, Lord. We worship you with our mouth, with our actions, and with our substances. We are standing before you waiting for the rain of blessing. Tunagojea mvua wa baraka na ibada. Uturathime na urathime indo citu. Urathime icunjĩ ici inyitetwo nĩ andũ aya na cio iria ciatigara irotuĩka cia kũirigĩrwo nĩ ici iciarane maita 30 maita 60 na maita 100. Andũ aya matikanatĩre ciro o hingo marĩkona kĩrĩko nawe atĩ ndigatĩra kĩgongona-inĩ kuga nĩ wega, na makauga rĩmwe atĩ ndingĩriganĩrwo nĩ gũcoka haha wandirikanĩire ũkĩhe kĩrĩa ndakũhoyaga. Marathime kwendĩ nĩ gwaku Ngai Ithe na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. Amen.
Bwana ameifanya, nitafurahi kufika imani taingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe. Mimi nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Kwa mundu werire Ngai ungikajikira no ningekona, ungikahekina ningakuhekina, na nĩ arĩa maugaga ndingĩriganĩrwo gũcoka haha wandirikanĩire makakwĩka Thanksgiving. Are you there to do Thanksgiving? Just walk faster. Ndero he mũndũ mũrenda kũrathimĩrwo ngari. That one Pastor Mofea na Bishop Multhe watafanya baadaye. Twarĩkia gĩthomo gĩkĩ ngũkorwo na atumia othe nĩguo charity atumia othe na mũcemanio wakwa nĩ wĩndũkĩraga ndagĩka 20-25. I'll teach you something about gĩtambaya, arĩa othe marenda kũhoya itambaya na marenda kũmenya nĩ gĩakĩ na kĩohanagwo nĩkĩ, ngũthomithia ndagĩka 20 kana 3 tũinũke. Koguo twarĩkia already should be seated. Ani arĩa marĩ kĩrĩko na Ngai nĩ werite Ngai ũndũ, nĩngenda mwana, nĩngenda wĩra, nĩngenda mwana wakwa nĩ wĩra, nĩngenda gũthiĩ thabarĩ na ingĩgacoka nĩngacoka njuge nĩ wega. Nĩngwenda aini kindly mũkarora nĩ rũbũro rũrĩkũ mũraina rutigatwarana na thina riu ati bara nene ndiro na nĩ mũhothie naguo riu no riu akĩhũrwo no na nĩ ngathoka gũcokia ũkarora nĩ rũrĩkũ na mũine mũkĩra twagũthaitha matega maya tũrakũhe usi noti ti nyĩmbo irũrania nĩ nyamaro na nĩ hĩndĩ ya maruta. Thank you Mwathani tondũ andũ aya they are worshiping you by thanksgiving. They prayed, you answered. They covenanted with you. They have come to fulfill. Bless them because you are a God of faithfulness. You are full of faithfulness. Maandĩko maugaga mũndũ no ahenanie, no we ndũngĩhenania onari. Kĩrĩa werĩra mũndũ nĩ mũheaga. Kũrĩ marĩ arwaru na magĩkũra mahona nĩ magoka. Kũrĩ mendaga kuohanda na moha nĩ macoka. Kũrĩ mendaga athuri na magĩa nĩ marokire. Kũrĩ mendaga atumia na magĩa nĩ monete. Kũrĩ monete wĩra na magĩa nĩ macoka. Kũrĩ marendaga visa na magĩa nĩ mokĩte. O ũrĩa aramekagĩra ũrĩa mũndũ arendaga, we nĩwe mwari kĩrĩko nawe. Kĩhiũhe ũmwĩke wega. Kwendeni gwaku Ngai Ithe na kwa Mũriũ na kwa Roho Mũtheru. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni. Imani salama, salama rohoni, ni salama rohoni. Mimi ni salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa mambo mengi umenijulisha, ni salama rohoni. Imani salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. May God bless you. I say may God bless you. Amen. Kuna tulamu na tufenjo na tulafa? Kama uko nayo kibisha hapa mara moja. Bio 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 bio. Tuendelee na salama rohoni as they do it. Ingawa shetani atani tesa, nitajipa
shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, ni salama rohoni, imani salama, salama rohoni, ni salama rohoni, imani salama, salama rohoni, ni salama rohoni, imani salama, salama rohoni, ni salama, ni salama rohoni, mwambie ni salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Thank you Nodwa Shomara Dina Bere Kohena Mafuku vitabu tulamu tufenjo tunyoi vitu tote nimeona textbooks leo ni nyingi sana. We are keeping donating for the flood victims, wale wanafunzi wetu vitabu vio vilienda na maji. So hii watu wa welfare bado kwenyu ni mtajua zile shule ziko hapa around zinahitaji msaada. Tumepeana sijui Soweto. Ni wapi na wapi tumepeana? Soweto na wapi? MCA. Tulipatia chief. Unajua pengine amegawanya, mtafollow muone ziko wale hawajafikiwa. We continue doing it every Sunday until we get to know that every school has enough textbooks and exercise books. Simameni kwa miguu yenu. Beba miguu yako juu na mikono pia. Beba hiyo miguu yako juu na mikono pia. Tumpe Bwana makofi mazuri 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 kwa msimamo mzuri. Naomba nimkaribishe Pastor Mofea hapa ndio afanye ile kitu. Sasa praise team kwa chonjo kwa mazabahu, wengine kule, wengine hapa kwa chonjo. Tunagonga ile ya dakika ngapi? Kidogo tu tuende kwa neno, kama dakika 5 ama 10, ile ya kunyosha mizuri. Sawa, tumia hii ya kwangu. Asante. Wow. Bwana asifiwe. Aya, kanitha wa Rũcinĩ Mwathani arogocwo. Kanitha wa Rũcinĩ Mwathani arogocwo. Amen. Maũndũ ti mega. Nĩ mwana mwaki ũrĩa mwakirie. Nĩ ndũrathiĩ ũthiĩte ũguo. Nĩ ndĩrawĩigua, nĩ mũrawĩigua. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Amen. Amwe no magĩo no tũke na gũkũ. Acio angĩ no tũke gũkũ ũguo. Ndagĩka nini mũno. Tũgoce Mwathani o ũrĩa Mwathani egũtũteithia. Hallelujah. Akerego.
Hey! Hallelujah! Hey! Kirego. Kirego. Kirego Jehovah. Weno egaito. Enima. Gotora de gai wanyu. Eko ugo tire kalo. Tono mwana niwe mwane. Oko ugo tire kalo. Tono mwana niwe mwane. Oh, edonire Jerusalemu. Oya guo koigoro guo. Oya igo koigoro guo. Oya wega tohoya guo.
Oihonokia Jehova Igara yakwa ina maithori Oihonokia Jehova Jehova Gucokeria ngatho riu ni twahoya roho waku mutheru Ngai akorore hamwe na ithui tukigwa kigo giaku Ngai urotuthamakira ritwa-ini ria Ngai the Ngai Muriu Ngai roho mutheru twahoya na gwitikia
Shangwe na vigeregere kwa Bwana. Bwana asifiwe. Tukae chini na Mungu awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. My Bishop Dr. Bishop JJ Getahi, my father, I'm humbled today to minister as you are seated there. God bless you so much. Nigwendete na nigutite muno na ndacokia ngatho ni kunyonera mweke uyu muthenya wa umuthi. Happy Father's Day. You have a son at Zimmerman Priesthood Fellowship Church. Bwana asifiwe. Bishop Muthe na clergy othe me guku na kanitha mwathani arogocwo. Jetagwo Reverend Patrick Jogona wa Mwangi ni honokete Jesu ni mwathani. Ujagia Zimmerman na kanitha wa Priesthood, kanitha uria mweru muno. Bwana asifiwe. Na kukwina Ngai na nituonete mwathani na Jesu amwike wega. Hinde ngidokete ndi waika na Ngai ararathimire muhunjia umwe wago kwa kanitha na ngari riu ndakemura muthuri umuthi ukindware. I have Pastor Titus, karibu hapa Salimia Church. 1 minute, mpigieni makofi. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ngeithia yuguo ni tondu wa Ngai ndakena. Njitagwo Pastor Titus Jagia Zimmerman, ndi muhonoku. Nigenete muno ndari ni gukorwo guku. Ndari victim ya aria meragwo makome nigetha gibindi kiambiririe. Na ati umuthi muthuri araria njikarite haha itegukoma. Undu ucio ni wa kugocerwo Ngai muno. Na reke ngwire kwari kuru muno hindi iyo. Ni ndari na karedio ndendeirio ni brother yaku wetagwo Joshua. Riu kau niko twehithana kona kumiringitini tugathikagiriria na maundu maingi ndaiguire ni mandeithagia umuthi. Mwathani arogocwo. Tondu hindi iyo ya tene andu aingi maciragia ni waganu, no he maundu ndamenyire hindi iyo mandeithĩtie gwaka muciĩ wakwa. Ndina mutumia miaka 11 na hindi ria kwanyitana muno ni kuotaga kabaci ndaiguire na kihiko gikarugama. Mwathani arogocwo. May God bless you. May God bless you. Na ngioka twana twakwa tunjirire uende usalimie Pastor JJ. Riu we mugeithie hooks ni twana tu. Thank you. Amen. Ngai akurathime ni gwitikira kundehe na watiga kanitha yanyu. Bwana asifiwe. Amen. As I minister date 5 July ni ndamunyitoge ni kesha gwitu kanitha-ini. Mukare baba itu ni ugakorwo guest minister. Bwana asifiwe. Atongoretwo ni Bishop Muthe Samuel ni kanitha-ini gwitu ni okite. Ni mugoka? Consolata ni goka? Bwana asifiwe. My Bishop Consolata is my immediate neighbor back at home. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Mugoka tugose Ngai hamwe na inyui. Katuhujie Ngai. Ezekiel 17 verse 22. Ezekiel 17 verse 22. Madam Inspector Githurai 44. Umepata nimekutengenezea maneno Githurai. I am the former bodaboda chairman there. Ukiona wako na tabia mzuri ni mimi niliwatengeneza. Bwana asifiwe. Ezekiel 17 verse 22. Na atiriri. Mwathani Jehova oigite u. Kuri hingo igoka ngetwira kamutike muthia-ini wa mutarakwa onanie ndikahande ngagitua kahonge ka muthia-ini ga tuhonge twithi turia turi o iguru gacumbiri-ini kaguo njoke ndikahande kirima-ini kiraya na iguru gitugiru muno. 22, 23 and 24. Na kio kirima-ini kiria gitugiru kia Israeli nikuo ngakahanda nako nigakaruta honge gaciare maciaro na gatuike mutarakwa mwega na kio kiruru-ini kiaguo ni hagaturagwo ni nyamu ciothe iria iri mathagu cia mithemba yothe. Oku kiruru-ini kia honge ciaguo ri nikuo igatura
nayo mĩtĩ yothe ya werũ nĩĩkamenya atĩ nĩ niĩ Jehova hometie mũtĩ ũrĩa mũraihu mũtĩ ũrĩa mũruru naguo mũtĩ ũrĩa mũmũ ngatũma ũrure wega niĩ Jehova nĩ niĩ njarĩtie ũhoro ũcio na ngawĩka. Amen. Mwathani arorathima kiugo gĩake. Kiugo kĩa Ngai ndĩrenda kũingĩra direct kiugo-inĩ kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ nĩ ĩroka hĩndĩ ĩrĩa niĩ Ngai ngetwĩra kamũtĩ ka mũthia ka mũtarakwa ndĩkahande. Bwana asifiwe. Amen. Hĩndĩ nĩ ĩroka niĩ Ngai hĩndĩ ĩrĩa ngatua gathuna njĩkoe thiĩ ndĩkahande. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtoĩ gathuna na we ũtoĩ ngwĩrĩ. Kahũa-inĩ nĩ kũrĩ kamũtĩ gakũragĩrĩra kĩhũa-inĩ getagwo gathuna. Ona kĩgwa-inĩ nĩ harĩ gathuna. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Na maita maingĩ mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa athiĩ mũgũnda agakora tũthuna tũkũrĩrĩire mũmera-inĩ wake nĩ twarengaga nĩguo atige mũmera ũrĩa ũmwe ekwenda ũkũre. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. No kiugo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, kanyamũ kau gatarĩ mwĩhoko kana no gatũũre mũgũnda-inĩ tondũ mũrĩmi no kenda gĩkoya thĩ akarenge. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngai akoiga atĩrĩrĩ, ihinda nĩ rĩroka hĩndĩ ĩrĩa niĩ Ngai ngatua gathuna ndĩkoe thiĩ ndĩkahande. Ndoka gũtangatha mũthenya wa ũmũthĩ thuna ciothe ciĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai wakwa arocioya athiĩ acihande. Na kĩrĩa kĩhandĩtwo nĩ Ngai nĩ gĩtũũraga. Kĩrĩa kĩhandĩtwo nĩ Ngai nĩ kĩmenyagĩrĩrwo nĩ Ngai. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũndũ wothe wĩna kabiacara kahana ta gathuna gatirĩ na rũciũ Ngai aroiga nĩ egũkoya na nĩ ũgũthiĩ gũkahanda. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Niĩ Ngai nĩ ngoya gathuna thiĩ ndĩkahande. I know I am speaking to people arĩa matarĩ na mwĩhoko nĩ tondũ maũndũ nĩ maritũ. No Ngai aroiga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ nguoya gathuna ĩrocio ngĩ niĩ ngwĩyoerwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ maũndũ maingĩ ithuĩ twanehandĩra makaga kũra. Haro. Nĩ maũndũ maingĩ ithuĩ twanageria Serabu tũkaumagaria kũmahanda makarema tondũ hinya witũ wakinyĩte oro hau. Bwana asifiwe. Tũkĩhikania maũndũ makĩaga kwagĩra tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ twehandĩire. Ngai aroiga ũmũthĩ nĩ ũgũka nĩ ũkuoya gathuna na nĩ ũgũthiĩ gũkahanda. Ndagũtangathĩra Ngai arokuoya ambate nawe agakũhande tondũ hinya witũ no mũnini. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai agũkuoya athiĩ akũhande. Ndakwĩra nĩ ũgũkũra. Nĩ ũgũkũra. Bwana asifiwe. Kĩo kĩa Ngai gĩthiĩ na mbere na kuuga atĩrĩrĩ, ngagĩtua kahonge ka mũthia-inĩ ga tũhonge twĩthĩ tũrĩa tũrĩ o igũrũ gacombere-inĩ kaguo. Njoke ndĩkahande kĩrĩma-inĩ kĩraya na igũrũ gĩtũgĩru mũno. Ĩrocio ngĩ kĩrĩma-inĩ kĩraya gĩtũgĩru gĩa Isiraeli. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Gathuna-rĩ getagwo gathuna tondũ he kĩndũ kĩngĩ kĩnene gũgakĩra. Bwana asifiwe. Hena mũtĩ mũnene ũkĩrĩte gathuna kau na nĩkĩo karetwo gathuna tondũ nĩ kanini. Koguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, he kĩndũ kĩnene gũgakĩra. No kiugo kĩa Ngai gĩkoiga hĩndĩ ĩrĩa Ngai akoya gathuna akambata kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtũgĩru kĩrĩa kĩnene mũno gĩa Isiraeli. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, arĩa othe marakũneneheire rĩu we nĩ ũgũkorwo ũkĩmona mekũrĩa thĩ tondũ wĩ kĩrĩma igũrũ. Jehova Ngai arokuoya ambate nawe kĩrĩma-inĩ harĩa andũ othe megũkuona, arĩa othe marabaiyĩte gũgũkĩra, arĩa othe maronekaga nĩ anene. Jehova ambate nawe kĩrĩma-inĩ. Ndagũtangathĩra ũmũthĩ nĩ kũrĩ Ngai ũgũkuoya. Nĩ kũrĩ Ngai ũkuoya kawĩra kau gaku. Nĩ kũrĩ Ngai ũkuoya mũciĩ. Nĩ kũrĩ Ngai. Bwana asifiwe. Ambate nawe kĩrĩma-inĩ kĩrĩa
getogeru muno retara ngirogoco rĩu ndĩrenda gũkwĩra kuma ũmũthĩ wendo gwetwo gathuna rĩngĩ tondũ harĩa wĩikarĩire ũramona arĩa marakuonaga ira harĩa Ngai agũgũikarĩria hau kĩrĩma-inĩ kĩrĩa gĩtogeru wambia kũmerorera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Amen. 23 nakĩo kĩhonge gĩciare maciaro na gĩtuĩke mũtarakwa mwega nakĩo kĩruru-inĩ kĩaguo nĩ hagatũragwo nĩ nyamũ ciothe iria irĩ mathagu na cia mĩthemba yothe. Come on. Bwana asifiwe. Amen. Wahandwo kĩrĩma igũrũ mami witũ nĩ ũgaciara tondũ nĩ ũkaruta honge. Tathikĩrĩria ngwĩre. Bwana asifiwe. Mũkũhandi kĩrĩma-inĩ ndagakũhanda acoke agũtige, nĩ agagũitĩrĩria maĩ na before aitĩrĩirie maĩ agakorwo ekĩrĩte thumu ũrĩa ũgatũma ũkũre. Ũguo nĩ kuga twĩna assurance tondũ ndũngĩciara ũtagĩte ihu. Bwana asifiwe. Nĩ kuga atĩrĩrĩ ndagatiga mũmera kĩrĩma-inĩ, nĩ akawĩkĩra thumu awĩitĩrĩria maĩ, wakũra-rĩ nĩ ũkaruta honge. Bwana asifiwe. Honge icio nĩ ikagĩa na mathagu kana na mahuti harĩa nyamũ ciothe cia werũ-inĩ igoka kwĩgitia. Irorare gathuna gũtirĩ mũndũ ũngĩrateithirie, gũtirĩ mũndũ ũngĩraheire ũteithio tondũ ũrarĩ gathuna. No Ngai akuoya kũhanda kĩrĩma-inĩ nyamũ ciothe cia werũ-inĩ nĩ igoka kwĩgitia kĩruru-inĩ gĩa gathuna. Kĩruru-inĩ kĩa gathuna ndakũhoera ũmũthĩ ũrotuĩka ithio. Ndĩroiga atĩrĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũrotuĩka ũteithio wa andũ aingĩ tondũ gathuna gagũka kwĩgitio nĩ nyamũ ciothe iria cia mathagu ona iria itarĩ. Nĩguo nĩ kuga atĩa? Nĩ gũgakorwo na riũa inene mũno. Thikĩrĩria, nĩ gũkagĩa riũa inene mũno. My bishop rĩrĩa rĩgacina nyamũ icio ingĩ iria cironaga nĩcio mĩmerere mĩnene cicinwo na harĩa cigathiĩ gwetha kĩruru, harĩa cigathiĩ gwetha kĩruru, harĩa cingĩteithĩkĩra, harĩa muoyo wao ũngĩhonokera no harĩa gathuna-inĩ. Ndakũhoera Ngai ndoiga atĩrĩrĩ Jehova Ngai arogũtua mũndũ ũngĩteithia rũrĩrĩ rũnene. Jehova Ngai arogũtua handũ andũ mangĩũka gwetha ũteithio, handũ andũ mangĩhonokera, handũ andũ mangĩonera thayũ. Ona gũtuĩka ũrarĩ gathuna, ona gũtuĩka ũrarĩ kĩndũ gĩtarĩ kĩene, ona gũtuĩka ndũrarĩ na mwĩhoko, rĩu nyamũ cia mĩthemba yothe, ũguo nĩ kuga all tribes of Kenya no moke gwetha refuge harĩa ũrĩ. Mwathani arogocwo. Mĩrĩiro ararĩ gathuna no ndakũhoera kuma ũmũthĩ andũ acio marakũrũmagĩrĩra ndĩ ũmwe wao kĩaria ũrĩa ũrendaga. Rĩu twambie gũkũrũmĩrĩra ũtuĩtwo mũndũ wĩna wisdom nene ĩngĩteithia ciana, ĩngĩteithia athuri, ĩngĩteithia atumia. Onawe nĩguo ndakũhoera kabiacara kau gaku kana gathuna rĩu karotwĩka ũteithio kũrĩ andũ aingĩ, kũrĩ family yanyu. You know my bishop, nĩ kũrĩ andũ haha thĩinĩ wa family yao mahana tũthuna. And I told you last time arĩa metagwo December mweri 20 nĩguo mũharĩrĩrie ciana cianyu nĩ igoka mweri 25. Ndũkamakane tondũ ũrĩ o gathuna no nĩ kuma ũmũthĩ tondũ kiugo kĩangĩ kiugaga mũthenya nĩ ũroka. I decree and declare nĩ ũmũthĩ. That day is today. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai akuoya gathuna gaka gaikarĩte rũĩ no
asa ndona tari gaka karia Ngai ekuoya ambata nako kerema-inĩ athiaga kahande gatuĩke ũteithio kũrĩ bũrũri wa Kenya. Bwana asifiwe. Verse 24. Mĩtĩ yothe ya bũrũri nĩ ĩkamenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Cokera rĩngĩ. Mĩtĩ yothe ya bũrũri nĩ ĩkamenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Matinaigua. Mĩtĩ yothe ya bũrũri nĩ ĩkamenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Bishop, mĩtĩ yothe ya bũrũri nĩ ĩkamenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Na mĩtĩ ĩyo nĩ rĩrĩ, arĩa mararĩ mĩtĩ ndĩgathuna, arĩa maranjĩtĩkagĩria gĩko kĩa mĩtĩ, andũ acio nĩ makamenya mũndũ ũrĩa wanjoya handa kĩrĩma-inĩ, mũndũ ũcio nĩwe Mwathani. Ndĩrenda gũkwĩra ũrĩa Ngai egũgwĩkĩra ũmũthĩ, no nginya mĩtĩ ĩno mũrona, mĩtĩ ĩyo tũtigire buroti, mĩtĩ ĩyo tũtigire kũrĩa tũikaraga, no ĩkamenya tondũ ũndũ ũrĩa gwĩkĩrwo ndũgũtuĩka kĩriga maitho-inĩ mao. Na atĩ nĩ ndũmaga mĩtĩ ĩrĩa mĩraihu ĩkuĩhe. Otige ndoiga atĩrĩrĩ mũbea, mĩtĩ yothe rĩ ĩrĩa mũinaga nayo rĩ amwerewi, ndoiga atĩrĩrĩ mĩtĩ yothe rĩ nĩ ĩkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Mwathani. Ndoiga atĩrĩrĩ mweri 5 Julai rĩ Bishop JJ Okazima rĩ ahunjia rĩothe me zima rĩ kanitha ciothe ciĩ zima rĩ nĩ ikamenya kwĩna mũndũ wĩtagwo Pato na wĩna kanitha wa priest kũu tondũ ũndũ ũrĩa ũgekwo. Hallelujah. Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Eni. Wotire mũtĩ ona ũmwe ũtakamenya. Nĩ ndagũra ngari. Nĩ ndahikania. Nĩ ndahingũra biacara. Wotire mũtĩ ona ũmwe wa gĩthaka ũtakamenya. Gĩtũmi na kĩene kĩgacombere igũrũ kĩrĩma-inĩ kĩrĩa kĩnene gĩa Isiraeli. Koguo mĩtĩ yothe ndĩramĩrora ũũ o toguo no ngia haha ndĩramũtherio. Bwana asifiwe. A day is coming. Gĩthũngũ. A day is coming when you are at least. Bwana asifiwe. Mũthenya nĩ ũroka hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ yothe ĩrĩa ũronaga we no ũke Bruno anytime no ũkaweheria mũgũnda ndagĩka yothe, hĩndĩ ĩyo mĩtĩ ĩyo nĩ ĩkamenya niĩ nĩ niĩ Ngai njĩkĩte ũũ. Ngai aragwĩkĩra ũndũ ũmũthĩ, ndĩroiga Ngai aragwĩka ũndũ ũmũthĩ, mĩtĩ yothe ĩmenye he ũndũ ũrathera wĩkĩirwo, ndĩroiga ũrekĩrwo ũndũ, Ngai aragwĩka kĩũndũ, mĩtĩ yothe ĩmenye ũyũ nĩ Ngai weka ũũ, ũyũ ti mũndũ wĩkĩte, ũyũ ti ũhoti wakwa weka ũũ, ũrekĩrwo ũndũ, mĩtĩ yothe ĩmenye. Mĩtĩ yothe ya bũrũri nĩ ĩkamenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Mĩtĩ yothe ya bũrũri nĩ ĩkamenya atĩ nĩ niĩ Mwathani. Na atĩ nĩ ndũmaga mĩtĩ ĩrĩa mĩraihu ĩkuhĩhe. Rũgamĩra hau. Hallelujah. Titus. Na wakĩona ũhoro Mwathani arogocwo atĩ woiga atĩa? Na atĩ nĩ ndũmaga mĩtĩ ĩrĩa mĩraihu ĩkuhĩhe. Niĩ Ngai nĩ ndũmaga ũcio ũngĩ. Niĩ Ngai nĩ ndũmaga mĩtĩ yothe Gakamo. Niĩ Ngai nĩ ndũmaga mĩtĩ yothe ĩkuhĩhe. Mwathani arogocwo ũmũthĩ nĩ njũĩ ndĩrarĩria andũ he
ena metemera ihumono erogamete mbere yanyu nejo ndirareria mundu origanete na mundu wena kibiashara kinene oragia yako ekanene hari nejo origanete na mundu retwa riake ni inene muno no kiugo kia Ngai koiga atiri niene nie Ngai oria tomana mete othe miraihu ekuhehe ndakoerwo muthi muti wothe uria urogamete mbere yaku ukagiria wonego haria wendaga Jehova Ngai arokuhehia Jehova Ngai arokuhehia ndiroiga atiriri mĩtĩ yothe ĩrũgamĩte mbere itũ na nĩtũraiheire Ngai aromĩrenga ona tũgũkuhĩha gathoimba ũgathiĩ kũu karengarenge kakakakaka Bwana asifiwe atĩrĩrĩ kwĩna mũrimũ kũraiheire kĩũndũ kĩho ũtũraga ũgĩaga bamĩrĩ yanyu nĩ ũcio no mũtĩ mũraihu Jehova Ngai arokuhĩhia nĩ gũikara ũgĩkombakombaga nĩ ũcio no mũtĩ mũraihu Jehova Ngai arokuhĩhia nĩ gũikara na mathĩna ũcio no mũtĩ ũraihĩte Ngai aroũrenga ũrokuhĩhio Hallelujah. Hallelujah. Wanawe tũraga hau karia-inĩ akĩnjuge maĩ Twarana nawe kũrĩa kwaraganu kinya irĩma-inĩ ambatanie nawe. Bwana asifiwe. Amen. Haha nĩ njũĩ o mũndũ angĩũrio no ige niĩ ingĩrĩ kũnene tiga nĩ kĩmũtĩ Wambui tiga nĩ kĩmũtĩ kĩarũgamire mbere yakwa opportunity nĩ ndonete contract ndarĩ nayo hakiumĩra kĩmũtĩ gĩkĩrũgama mbere yakwa na kĩarĩ kĩraihu gĩkĩgiria nyone. Bwana asifiwe. Haha airĩtu aingĩ mangĩahikire tene kĩmũtĩ gĩkiumĩra gĩkĩraiha gĩgũtigana kana. Bwana asifiwe. No kĩo Ngai koiga atĩrĩrĩ mĩtĩ yothe nĩĩkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Ngai na nĩ niĩ ndũmaga mĩtĩ yothe mĩraihu ĩkuhĩhe ndagũtangathĩra ũmũthĩ each and every tall tree that is standing before you may God cut it down may God cut it down. I declare mĩtĩ yothe ĩrũgamĩte mbere ya wĩra waku Jehova Ngai aromĩtema mũtĩ wothe ũngĩrũgama mũraihu mbere ya kĩgongona gĩa priesthood na mbere ya Bishop JJ tũratangatha ũmũthĩ mĩtĩ ĩyo Ngai aromĩrenga mĩtĩ ĩyo Ngai aromĩrenga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Amen. Bishop, I believe I could be very far. I am a teacher by profession. Bwana asifiwe. Amen. I believe jagi gũkorwo ndĩ mũndũ mũnene mũno. Oh yes. No hatirĩ haga kĩmũtĩ kĩho kĩraihu takĩ kĩũmũ takĩ gĩkĩ block my way. Bwana asifiwe. I know most of you nginya inyuĩ mũraina mũbea mũngĩrĩ mũbea MC waku ti wa Kenya nĩ wa kũrĩa mũrĩmo USA no gũkarũgama mĩtĩ mĩraihu mbere yaku no kiugo kĩa Ngai kĩoiga mĩtĩ yothe nĩĩkamenya niĩ nĩ niĩ Ngai ũrĩa ũtũmaga mĩtĩ yothe mĩraihu ĩkuhĩhe. Ngai arogũkuhĩhĩria mĩrimũ Ngai arogũkuhĩhĩria mathirĩ Ngai arogũkuhĩhĩria gĩconoko Ngai arogũkuhĩhĩria gũikara singo Ngai arogũkuhĩhĩria gũthiĩ magũrũ. Amen. Na ngatũma ĩrĩa mĩkuhĩ ĩraihe na igũrũ. Tacokera. Na ngatũma ĩrĩa mĩkuhĩ ĩraihe na igũrũ. Aca matinaigua cĩarĩ ndĩ wa ndebara ndanaigua
na ngatũma ĩrĩa mĩkuhĩ ĩraihe na igũrũ na ngatũma mĩtĩ yothe mĩkuhĩ ĩraihe na igũrũ na ngatũma mĩtĩ yothe ĩrĩa mĩkuhĩ ĩraihe na igũrũ ndakũhera ũmũthĩ kũrĩa guothe ũkuĩhĩte mwaka ũyũ kũrĩa kũragiriria wĩingĩrio ngurubu-inĩ ĩyo kũrĩa kĩragiririo kĩama kĩu ũjoini kĩrĩa kĩragiririo thame ũthiĩ one bedroom kĩrĩa kĩragiririo ũgũre gwaku mwaka ũyũ Jehova Ngai arambia gũkũrĩha rĩihĩria. Hallelujah. Oh yes. Bwana asifiwe. Amen. Niene nie ndomaga mĩtĩ yothe mĩkuhĩ wa rwĩno ĩraihe atĩrĩrĩ mũhuko waku nĩ mũkuhĩ biũ ndũrĩona kĩ andũ makohũthĩtie nĩ gũkuhĩha handũ fulani admini ya handũ ũkuhĩhĩte that why they are whatever what ngwendaga kuga atĩ ciana cia Ngai. Bwana asifiwe. Amen. Ni okuhe ana Bishop Muthano arĩraiha. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tiga Zakayo arĩ mũkuhĩ. Tiga Zakayo arĩ mũkuhĩ. Ndangĩambatire mũtĩ igũrũ agĩka gĩko gĩkagwo nĩ ihĩ waneka ciĩko ingĩ citarĩ njega nĩ tondũ wakuhĩ fulani no kĩoke Ngai kũiga atĩrĩrĩ niene niĩ ndomaga mĩtĩ yothe mĩkuhĩ na rekei ndĩmwĩre kũngĩ tũkuĩhĩte nĩ andũ matũrengire ũkuĩ ũngĩ twĩ naguo ti wa kawaida tori ũcio mũriganĩtie we nĩ kĩgego gwĩkĩtie wakuĩhio nĩ kĩmũbea andũ marengeirwo gĩtinga-inĩ Bwana asifiwe. Amen. Ũkuhĩ ũngĩ twĩ naguo nĩ andũ matũrengire tondũ nĩ mamenyaga twĩ mũtara kuongeraiha nĩ monete mbere they knew. Reka ndĩmwĩre mũthuri ũyũ wetagwo Ziba we wakuire Mephibosethu na akĩmũgũithia. Reka ndĩmwĩre it was not an accident. No. Mephibosethu kũgwa Ziba no nginya nĩ aiguĩte atĩ Daudi no nginya kĩrĩko gĩake na Jonathani gĩkahinga. Come on. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ aiguĩte ona no ko nĩ arotete Mephibosethu kĩrĩa gatuĩka akĩmenya nĩ ũyũ ngũmũkua na mũgongo njoke nginye mũcakwe nginye mũcakwe wonje umie hau nĩguo hĩndĩ ĩrĩa gũkorio kana kwĩ mũndũ tigarĩte ngoiga no nĩ kĩonje tondũ ũgĩ wake wakinyĩte hau rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo no ũkuhĩ wa Mephibosethu ũkĩonekaga ndagire kũrĩra metha-inĩ ya mũthamaki ona gũtũũra ho ndakoera ta mũthĩnjĩri Ngai wa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa gĩothe gĩgũkuĩhĩtie gĩtikagerie Ngai ũmũthĩ akuoe atũme mũtĩ waku ũraihe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ niĩ Ngai nĩ niĩ ndomaga mĩtĩ yothe ĩrĩa mĩkuhĩ ĩraihe ndakũhoera ũmũthĩ kũrĩa guothe ũkuĩhĩte financially Jehova rwĩtĩkĩra ũraihe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kũrĩa guothe ũkuĩhĩte spiritually Ngai arotũma ũraihe. Nĩ kũrĩ mũndũ ũkuonire birikimo kiuma kwanyu no ũmũthĩ egũcemania na giant in the spiritual realm egũcemania na giant kĩgoria thũ kĩho nĩ tondũ gũkorwo wĩna kĩrĩa kwenda in your life rĩtwa rĩa ngĩrogocwo he mũtumia maandĩko-inĩ wahoyaga ahonerio mwarĩ. Bwana asifiwe. Na hĩndĩ ĩrĩa akaire Jesũ arutwo ake makiuga mũtumia ũyũ nĩ acokio nĩ aingatwo tondũ nĩ aratũnegenera. Bwana asifiwe. Haro
na mutumia uyu teithio wake ndahoyaga arutwo ahoyaga Jesu woi mware wakwa ni ahonio. Bwana asifiwe. Arutwo makio mundu ni aratunegenera tondu mari araihu ni monaga ni makinyite o they are next to the king na nikio murona nginya andora makuhiriirie our president no marume Gachagua wito because they see they are very near to the president marona ni makinyite. Bwana asifiwe. Amen. Hello. Naguo niguo arutwo monire one makinyite they are next to the son of God. Koguo no mere mutumia ninde ni aranegena ni oraihu mare naguo but kio kenge kinjeraga hindi ria Jesu ahire mutumia ucio gutu amwirire urekirwo uri okwenda. She was given more than what she prayed for. Ahoyaga kuhonerio mwari no Jesu amwirire urekirwo uria wothe aria matukiragia aria mugani turanegena aria mugani turetia aria matusampagia turenda kumera muthi to kuhona to gwikirwo uria wothe tungienda. Come on, to gwikirwo uria wothe tungienda kuraiha kwao gutikugiria Jesu atuigue muthenya wa muthi atwikire uria wothe tungienda. Ate nindumaga iria meruru ihururuke atiki nindumaga iria meruru ihururuke nindumaga mite yothe iria meruru ihururuke. nayo iria mehururuku irure nayo iria tari mathangu ihururukite ngatumegia mathangu. We come on ritoragiriro gocwo ni Ngai na ni ndumaga mite yothe iria meruru ihururuke ngoire muti wothe urugamite mbere yaku ugaku despise ugagutharau ugakunyarara ugakuonia urimo kioke Ngai koiga by the way muti ucio uragwikaga uguo ni tondu ni ururite na kuro ni kuba he position muti ucio kinyite we utakinyite muti ucio wina standard muti ucio wina class nikio no gukuya uria wothe ungienda nukio kingi kiiga atiriri nie Ngai nie Ngai Bishop nie Ngai na nie ndumaga mite yothe rugamite mbere ya muthikabu muthe na ena mathango na niramuhuthia na nie ndumaga mite yothe iharuruke igathira mathango noguo ni kuga nyoni iria irombaga hau uteithio uria uronaga ukambia kwaga kuona ndakowerwo muthi muti wothe urugamite mbere yaku ugakumena ugakunyarara Jehova arotuma mathango macio mothe maharuruke mwana witu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Na nie ndumaga na nie sorry nindumaga iria meruru ihururuke nayo iria mehururuku irure. Haha ni njui andu ingi ria me haha ciana cia Ngai ni ara mahururukite halo aha ria meho mungitikira muthikabu itu JJ aiga karumu ka uboria aha aiga gutogua we mwena uyu kuhororoka kuria muhororokete momete mugakira mite ya ikamba-ini na turukana ae mundu hororoketio ni wendo ndari ona ki Bwana asifiwe sana. Amen. Ae mundu hororoketio ni favor ndari favor neriko hororoketio utindiketwo ni rejection igatuma hororoke wonaga tawaciarirwo bad muthenya wa black day uria utagereire ni kuhororoka no kio kia nginyi giwa ni nie ndumaga mite yothe iria hororokete erure ni nie nduma mundu muhenju anore halo halo era cio ngekuhenja ti wathe
It is not disability. Bwana asifiwe. Koheta disability. Bwana asifiwe. Tondu Ngai nĩatũmaga mũndũ ũrĩa mũhororoku ũgĩe ũrure na ũgĩe nyama. Bwana asifiwe. Amen. Ndakuhoera ũmũthĩ kũrĩa guothe ũhororokĩte before the end of this month Ngai arotũma kũrue. Oh yes. Ndoiga kũrĩa guothe ũhororokĩte before the end of this month. Oh yes. Ngai arotũma kũrure. Wewe ũtarĩ mwana rĩu gĩa. Wewe ũtarĩ wĩra gĩa. Wewe ũtarĩ na opportunity ya ũndũ ũrĩa othe wĩriragĩria rĩu gĩa. Wewe ũtarĩ favor gĩa. Tondũ rĩu nĩ ũkwambia kũrura. Thoma kamũhari ka mũico ndĩki. Niĩ mwathani ndoiga ũguo. Cokera. Niĩ mwathani ndoiga ũguo. Koguo ti Reverend Patrick ũraria ũhoro ũcio? Aca. Aca. Atĩ mũruga nĩ Bishop Mũthee? Aca. Koguo nĩ niĩ ndoiga ũguo. Oh. Mwathani. Koguo nĩ niĩ mwathani. Ndoiga ũguo. Ndoiga ũguo. Ndakwĩra mĩario yothe ndaria ati ya Patrick. Aca. Ti ya Zimmerman. Aca. Ti mũrugamo wa priesthood. Oh yes. Nĩ mũrugamo wa Ngai. Ũcio nĩ mũrugamo wa Ngai. Amen. Atĩ kũrĩa ũtarurĩte nĩ ũkwambia kũrura. Kũrĩa ũkwĩhĩte nĩ ũkwambia kũraiha. Oh yes. Ndarenda kũratha. Ngũrathĩre ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ. Oh yes. Jehova Ngai arotũma kũrĩa ũromĩirwo. Rĩu wambie kũrura. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe ũrakuĩhĩte. Rĩu wambie kũraiha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩkorwo nĩ wamũkĩra kiugo kĩa Ngai. He Ngai sacrifice ya rũhĩ rwega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Because I can feel it. Thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Ngai nĩambia gũtũmana kũrĩ arĩa marurĩte na matitwendete. Rĩu mambia kũharũrũka kũrĩ arĩa matũraihĩire na nĩ matũtwekeire thũ. Rĩu mambia gũkuĩha nĩguo ithuĩ tuone ha kũraihĩrio. Jehova Ngai arotũma ũtonga waku ũraihe. Jehova arotũma kĩoneki gĩaku kĩraihe. Jehova arotũma merirĩria maku maraihe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Angĩkorwo nĩ wamũkĩra kiugo kĩa Ngai hũrĩra Ngai rũhĩ rwega. Nĩtũrũgame. Ona we Ngai igũrũ nĩ rĩagũkĩrĩire. Jehova roiga ũgĩtiga kũmaka nyamũkĩrĩro gĩaku nĩ rĩkinyio igũrũ. Gũtamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Bwana asifiwe. Otorĩa ndamwĩrire na Sunday wenge ndarĩ haha ũkaitũhandĩra kiugo kĩa Ngai. Ngai one handũ ha gũkwĩhia mĩtĩ nĩguo ithuĩ tuone ithenya rĩa kũraiha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Let us give a sacrifice of the word of God nĩguo Ngai atũtũmanĩre mũthenya wa ũmũthĩ. Tora ũguo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngai ũrĩa wakũrĩa akwaga ng'ano.
to honor my bishop, my father, so that you can pray for us and for the word of God. Let us clap for our bishop, our father, in the mighty name of Jesus. Endelea kusema hivi. Maybe you are that drying tree. Maybe you are that hopeless tree. Maybe you are that tree in a dry ground. Maybe your heart is not happy. Maybe your health is troubling you. Just go before the Lord and say, Lord, I have heard your prophecy. I have heard your voice. I have heard you speak to me. I have heard the prophecy. Have mercy on me. Have mercy on me. Let it be my message. Let it come to fulfillment in my life today, that I'll become that tree that will be taller than the other in the forest, that will be seen even by a person at far, that I will be noticeable because the favor and glory shall come to me. May I be a blessing to my family. May I be a blessing to my village. May I be a blessing to my nation. May I be a blessing to my relationships. May I be a blessing to my partnership. May I be a blessing to my church. And you cannot be involved if you are not willing to be involved. No one can involve you if you don't want to be involved. But maybe you are not willing. Unless you decide and agree to be involved, you may not be involved. So after hearing the prophecy, it is your sole responsibility to tell God, then here I am. I start the book of Ezekiel that I will be made that tree that was dry one day, but now it is dry. It's no longer dry. It's now green and refreshing. It is replenishing in the name of Jesus. You'll be refreshed and replenished in the name of Jesus. Because it's a prophecy. It is a prophecy. Let the scripture remain on the screen, please. Let the scripture remain on the screen. On the screen. In English version. Yes, in Jesus' name. This is our message today. This is your message today. It's a very prophetic. It is all the trees of the field shall know that I am the Lord who have brought down the higher trees. God is going to bring down the intimidations in your life. Those who have dried up your wells. I am the Lord God, who is going to bring down the higher trees. I have exalted the Lord trees. I will exalt the Lord tree that had dried up to be a green tree and have made the dry tree to flourish and replenish. I have the Lord who have spoken and have done it. Sio kuongea tu nimeongea. Mimi ndiye Mungu aliyosongea na nimefanya. Toro ile ilale vile kanu. Metererare hakuhe gotemo. Metererare shino makara. Metererare yunoko. The time has come. Jehovah has spoken. There is revival. There is something coming back to us. Our potentiality. Our lost glory. We are repossessing. We are taking our positions again. In the name of Jesus. May God bless you. Kama huwezi jiombea na mdomo wako basi uko kwa shida. Because not every time you'll have someone to pray for you. Kama mdomo wako huwezi omba basi uko kwa shida kubwa. Maana sio kila siku utapata mtu wa kukuombea.
wakati wa ukame nakupenda. Asanti Bwana Mungu uninyunyiziaye maji wakati wa ukame. Tunapoondoka kwa ukumbi huu wa ibada, ni ombi langu kama askofu ya kwamba kila mtu utamunyunyizia maji. Wanaotaka uponyaji wanyunyizie, wanaotaka kupendwa wanyunyizie, wanaotaka baraka wanyunyizie, wanaotaka kazi wanyunyizie, wanaotaka neema wanyunyizie. Tuomba tukiwa kwa umoja. Baba, wewe utunyunyiziaye maji wakati wa ukame, utatunyunyizia kwa ibada hii, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sema amen. I don't know whether sometimes you get things spiritually and you're able to connect things spiritually. How does things work spiritually and how God does communicate to us spiritually? For those who are here on Sunday, the man who was preaching here is a Luo guy, but a prophet. Do you remember him covering so much about dry bones? Do you remember that? And he dwelt so much on dry bones and how the prophet spoke to the bones na akaongelesha mifupa iliyokuwa imekauka na akambia irudi uhai. If you can remember very well, the message was the same, the message we have received today. What God wants with us. Just ask yourself, why message twice? Last time, but when you remember Bishop Joshua speaking that, ona kukogwa thiete aguko tutikauma, ona tongegwa to tugoirio kuo na tongiuma no tumeirio kuo. The other Sunday, Mwangi Zakai had spoken no horo amegoda ya dego. I don't know whether you remember. Na kiugate hecio je sherire Daudi we na necio je na ithua we koja irariria andu we guku ndukaingira cio je na ithua guku ndungingira we na Biblia kaugate riria Daudi erire jesi ciake maingire amaheire rotha kimera mundu tari wahura kionje ukarimu mundu tari ahura kionje ni ihinda ria kuhura kio nikio rona ku message ni rutete wira munene muno. Torira Joshua Mwangi Zakai ugire icio jeni cia hurirwo na kurirwo mundu tari wahura kionje nio kiahura kionje kimwe kiratoire handu hatheru kirohora nyamu iria kiratoire gicuritie guoko reke igura cionje ni kuhurwo na kiari na guoko gwaturite gushuhite. You see how messages how God works. Githomo ini gike kwena maundu Ngai areka na kwi mahindi maroma na kwi mahindi marariuka na kwi mitiroma na kwi mitirariuka no ndore muneno wa umothe ni atiriri vunari nicio ira replacement vuna githomo ine gike. Something is happening. For me. I say for me. The word was mine. It was meant for me. See, not for you. I'm saying for me. Not east, not west, but from God. Not south, not north, but from God. Something is happening in your health, in your family, in your wealth, in your businesses, in your profession. Katika jambo lolote unalofanya. Our man of God today, Reverend, you have really blessed me. I am happy to have you. I'm happy to have a young man in this ministry. Na tarehe 5 tunakuja kesha. Wangapi wananipeleka hiyo kesha huko zima hapa tu. Tuende zote pia. We support this is coming so strong. Priesthood inasonga haisongi. And he said that he is a teacher by profession, but God called him to this. Akamuleta katika taaluma nyingine, so that all the trees kimutike handire mbere nigetha kigira gio hituke turakura kimuti na tukure githuke na tucine makara ni kwambiriria gutema gukura na gucina makara na tugerage hau o haria kimuti kiri ona korwo kirironi kana gikaimbaga
kana Kenya Darwa, kana Kenya Odia, kana Kenyere, kana Karema Mutume, o haria wagetigire nego gitema na gukura na gucina makara na cio thunare cianjia gucomoka negetha haria matonagwo tari ori makonwo nio. In Jesus name, somebody shout a bigger amen. A bigger amen. Let it be heard that it is amen. Atamona vile akaria na wale othe mauga ameni na wale meigoro mauga haleluya. Loko the kugo ameni. Kwa wale meigoro mauga haleluya. I say hallelujah. Go ye out there and proclaim this gospel of hope. Give people hope. Kenyans need hope. People need hope. Even those who look good like us, like bishops, police officers, singers, celebrities, we may seem like we are good, but we are not okay. Mental illness, stress, depression. Wanaona mama mrembo na manguo tu, manguo na manywele na maviatu, lakini ndani kumekauka. Ile mambo unasikia ya mental illness, watu wamejua, wanashindwa. Mtu alikuwa mrembo hivyo, mzee alionekana heshima hivyo, amejinyonga, ameua. Ametupa watoto juu ya dirisha, amenyonga bibi pamoja na watoto, amewapatia watoto sumu na amejiua. Depression is real, mental illness is real, na inagonga kila mtu, hata wakubwa. Unasikia mtu ni headmaster wa shule, amefunga shule jioni, amejua. Mabishop wanajinyonga, naweka microphone kama hii chini, unaenda unajinyonga, because your expectation from the members that you preach to is not coming. But what I want to tell you is that this time round we are working without expectations. Yes. We are supporting each other without expectations. Yes. And once we remove expectations, hatutagombana na hakuna mtu atajua. Kwa hivyo hapa ni pale mtu anaambia mtu nakupenda bure. Hata mimi sasa nawapenda bure. Ni sawa? Na appreciate bure. Sasa nikupende bure. Because nikikupenda na matarajio sitapata, itabidi ninyonge. Sasa nikujitoa, ile inaitwa mhanga. But I know God is returning. There is a time will come when you will say I love you and you will get the word I love you too. That should amount to I love you. Or I love you. Ati? Because daramenya ora you love how ushoke wetie kedutho cio. I love you. Hata mimi watu wanikuja wananiambia Bishop, mimi nahubiri wapi? I love you so much. Nataka tufanye kazi na wewe. Todo dia arenda ni keke. Dia girake. Ukaboka maka. Muda bako hauka, because genuineness in the hearts of the people is dried. Oh, mathini wa grocia dono mo monoga dira. Oh, my truthfulness, faithfulness, it has dried up. But we got a message today that everything is flourishing back. When love will be true love. Amen. When understanding will be understanding. When your words will be your words. When what you speak will be what you speak. That what you intend to do is what you'll do. Amen. A time is coming. Amen. And I'm sure the time is here. Yes. That says the Lord. Amen. May God bless you. Amen. I say may God bless you. Amen. I say may God of Sarah be with you. Amen. May the prophecy that the next year a time such as this you'll be holding a baby boy. Mwaka ujao panapo saa kama hii utakuwa ukishika mtoto wa kiume. Narudia, mwaka ujao panapo saa hii Mungu atakuwa amekubariki, because God has blessed us with a message, and the message is as the messenger. Ujumbe unakaa kama mwenye ujumbe. Baba, kana hawa watu na uwabariki wanapoenda nyumbani. Ujumbe hili liwafanyie kazi. Ujumbe huu uwe wako. Na katikati ya mioyo yao andika nyaraka hizi kama zilivyoandikwa katika kitabu. Nyaraka hizi ziandikike kwa mkono wako katika vilindi vya mioyo yao,
ya kwamba utakuja kukata miti iliyo yote mizee na kuiweka chini. Kitu chochote kimetuzeekea, iwe ni nguo, iwe ni mawazo, iwe ni kazi, and it is no longer working, you are going to make it new. That is the promise you have given us. As we walk out of this auditorium, we are walking knowing that you are with us. And you will follow us to fulfill, because your other name is fulfillment. Your other name is promises. Your other name is covenant. Your other name is amen. We pray that in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Semeni amen. Hatuna muda wa kukaa chini. Tutatoka pale nje wengine. Bishop Muthee na the rest of the pastors na Pastor Mufea mtabariki hilo gari ambalo ninataka kubarikiwa hapo. Na wamama watachukua possession zao kwa dakika 10, zikiwepo nyingi dakika 20. Sijui utachukua possession gani. Naomba hapa katikati ndio niweze kuwekewa jukwaa langu hapa katikati. Niwajibu lile swali mliniuliza kuhusu vitabaa vya kichwa ama headscarf ya Debora, alafu nakubalia mwende nyumbani. Lakini kabla ya hayo ndio tumalize ratiba hii kabisa. Napenda tu muangalie mwenzako kwa uso tu. Mwambie may the grace pindukia mwingine tu mkamata. Sasa tufanye ile yetu ya priesthood. Hii ni ya kipriesthood, mshike vizuri kwa upendo, mwambie surely mercy and goodness shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. Kwaherini, Mungu awabariki. Tukutane Wednesday tuko Nigeria hapa, mkutano wa Gethsemane. Wednesday zote tu hapa kanisani. Wednesday saa 12 jioni. Wednesday zote hapa katika Gethsemane experience. Saa ya maombi na saa ya kumsikia Mungu. Twende kazi. Agekorwo we moyuthi tafadhali